لا مثول والله العظيم كنت نسالي غوت خدتو ساعة خمدي سموس خمديك يعني ساعة خمس أخمني خدمة بلا غرقت قسمو يعطيك الصحة يا نخ داكي أنو ثين خدمة أخم بلا غرقت هذا هذا أنا الجمال يويد والقزي يدخل ألمي كذا كيف كان لهنا كي مسيو والله لهنا أنا غير فذا وي نسيت كونشاس ولا كتطلع نعيمة نصاب بيان أتعود تي مثال تحت يوزا ذاك هنا كانوا يو نسكتي بنارا والله أزول فلاون سالي تو الموند أخير فلاون مساء الخير فلاون Ça va, Naïma, tu vas bien? Ça va ma chérie, toi tu vas bien? Ça va, merci, ça fait plaisir. أما مين يا زوارة صلا ميزين وأنا ولا الزواج إيه هم أنا يغرى عفوا نايمة يا بنتي هم يحكي هاد نقيمها انت نحكوها نريد انا مش كنت معنا نعم tout à l'heure inchallah. Tu vas partir Sabrina? Oui, واحد un quart d'heure voilà. Ok. À tout هي Inch'Allah. إن شاء الله Alors, غير قصدك فانا نخمم لي زانوس عبد الرحمن قاس نسيق شي كاع في دون ميساج بريفي لا نوي ذاك ماتش sur la journée de seguir normalement répondre لي اوكي pour le match العسلامك اسمي محمد سعيد صافا لاباس الزول فلان لاباس مشيتي ليا قلا مي مغارم وفحالنا هكا كاع مي مغار مي شمس مغارين مليح لاباس مي مغارم كلام مي مغارم أجو حالك سعد لا في شهورين غلا يا شحال هاك ترى جو كبير بيني سعد جو امين يرجع امين شكرا Salut, je vais bien, merci. بالقسم. Alors محمد سعيد وفيك كي درت من طالب ديري اللايف ترى هو ضي مالي لا لا تبوك ولا كاين احترم بات تبوك ولا كاين والله هكذا موقد تطونتيض كان يا لا حاجه تبوك تاع داير الوقت لكن واحد تعيش ما موسم 50 ans à Rouen يا روح ما تشارك نريد فينا شكون يدير هذاك نيدو فين سوف تسبيو سبعة في الليل راه بلوس نريد هذاك زونفون لا مشون زونفون كيف عندي كنتي اللي تبغى 50 سنه سعد الدريه انا وكيدي مقرانن كراول سمحك باش نقول تعيش وحدك مي سعد je peux dans une situation d'handicap نعرف حاجه كي قلنا سالك سوستال بوسيون هانديكاب وي لا داخل دابا ماشي تدور ولا انا اقليم انت ماشي ذا الوري ولا كاع شو تشوف عليه هانديكابي دونك يقول لك تمطو تكثر فوز اي تو بيان هكا سدو خدمه شويه كلشي خدمه ولكن خلك تعيش واحد كما بغات تمنع الدنيا اذا تصالي يوسع ترى ندير راه صرات ريزون تاعي ديوس تمطو شي الدنيا داك نريد واخاطر شكون سبيدو في الخدمه انا شكون لافير نيد نو ديري غير سيت نريد ساعه غير واش وقيت 3000 شحال هكا درت ولا سعيد دري واقيلا سيدي بلا تونتيراك سي نعرف غير هذاك كيلام هذاك تشمور هذاك في فرنسا انا قلت كرو قال لك تساقول كتخدم في الليك وثرنا قال لك تشبح وسعيد الدريه هكا معاك تدير لا راه شبح في زين سي بار زين تلا في زينك زين ما يبرد دارك القرناك عارف تقدر تقشيش لك وثرنا تو قال يوس فغيضا يوسف سعد الدريه فغيضا يوسف سعد لي بابيير لا 50 فلوس وجه الدار عطينا 60 فلوس فغيضا يوسف سعد لي بابيير قال لك ناخذ دوبل فيا دساغول كتساجو كان باش تساوي داك الشيء هاد الزغمه قالك نعم تاني ساعة كوا تاني ساعة كوا تبغى تجوج تبغى تكمل تونيزي تقديم راه تمرت كم دينا تمام تهضر على رياليتي باش دير ديك تملالين ما تملوا هذا شكون تيمنا باش كم دينا تمر باش يجوج هذاك كي ديجا خطبات تمر ديجا تبغى الكوا داك اللي فغنا عضو تفرق هذا بس الجنب
غير نبدا في ذاك تيني بغا تاع الكواغو تبغى تخمخم تسبر كتشيني تيجي سما كتشيني ولا الشاطه ولا كتشيني حاشا انت تيتزاوين هادشي اللي سالي بابيا هادشي اللي تا خدام هادشي اللي زعما دا صاغورك باسكو كتشيني تو كاع ديبلاسي غادي كيدير تروح لوك الثانيه كاع قادر نهضر ذيك الغوري باش دا صاغورك تعيش وصرنا كتشيني كيجي شغل الحالي حال نورمال ماشي زعما تعاود تكدري من الله هنا انا تخدم في داوير سمح كي خصو بونسيونو كيقدر عنده عاقل طوموبيلي وتقول شي يعني انا الشرغل كاين راسي نخدم في اللي ويجي تدري مني مغورك كي لقيت مور تاتي ديالي مية باش يكون ما داوي تبعد كيموت تما ترى هضر انت تفرق هذا واش الشارع نو شو دمقوس يقسعان انتر شحال يزن راكبه انتر لا باقي 54 يريد دو 50 à 55 بلا الدريه نورمال قال لك تقبل كتشيني وتخدم دارها بيان وخدم دارها سالا شغل نورمال كان وتبغي الدريه يسولاش تنطس 55 شوا صغار يجيتو ميطرون زويجاله شوا دونك عارف شوا ديفورسي دونك ساعه الدريه زوج 55 ستيزيونا فرنسا تقبايلين لا مي فرنسي باش مش عارف كاين وين عندو ماشي ديال كنت ساعه 3 زونفون ثلاثه الدريه ساعه ماشي يون ثلاثه يا رجل داوض يوس ديزيسبيرين كتير شكاع ولاش تولي في ديزيسبيري فرنسا لم يجب بونس يمكن فرنسا امبوسيبل دابا ديال ديزيسبيري مالا كيفمو مي فرنسا نو كيفاش سي اي غادي تروح واحد الساعد وغادا اكيد سمكتير كان شو غدا نظر بلي امبوسيبل يدا فرنسا سمكتير كاع حرد العقلي كتلمس هاي تحوي سي كوا اللي في داك دو فام كي شيرش هذاك مليون فيزيدس تكمل هي يدسي الدريه اونتر 50 و 55 يكتبنا تروح لغوا باسكو نتا سي ديبلاس با مثلا تساوي غرس نتا يسعى سيتواسيون نورماليتي تعيش سا بورسون ديكابي ديك ساعه ساعه الدريه نتا يسا سا كونتي اي فو با كال سوا ساير الدريه يبغى تسيليباتير يبغى ساير الدريه يبغى مادا به تخدم تروح غرس خاطر يسموش ديالها تاكسبتي غراويس تقبايليس دي تاويا سي سمول تلقى تيسعى لي بابيي باسكو فغيا تخدم لي بابيي إنيس لا طرد في شنو بالله يوسف الصراحه وسنات يوسف الصروح يوسف تخاص هاكا كيا ثاني ودي تشواراك ويتسافراك يلقى ربك وتصفضر الواقي ماشي مسلم هاتخدم اليوث هاتي قال خطير هاتي قالوا زعما لي بوجي زعما خايشري زعما كا انت غني تقرا خطير تخدمها لي فيها اوكان ايفور اوكين كونسيسيون يبغى غادي صافي لين لي كوش يبغى تدير كان فايت غاليست فهم دميناج حد يفهم دميناجي ساعه الدريه اكسبتي ديفورسي ساعه الدريه ماشي تتزوج غير قريت بالك ولا نسات وتوالي ضاله راه سكيلاتي لي وفو راه سكيلاتي لي وفو حالولي وضعنا مقرانا يعني تقانيك عليك تمقرا كلاس رجوه لي بيبليات اللايف ديال لي ستوري وداك يسعد بلو دو 1000 ابوني خاطر على كاميرا على تيليموكرات تحمل على تيك توك يحمل على لي ذكرى كوبي اي بو me signaler يحمل على لي ذكرى تيك توك ساعد شحال هي كتخدم لا دوموند دالي تبغي غير كتسال عيطي انا كنت شتاقيه مي بيسك تسال عقلك كلور لا فيشا قلنا روح ولي كان لايف انا ندير في الطابوس كاينين الشروطات كاع كنتي فوت غاليست دون لا في شبيك بي تيك توك كاع حاشا يوس ديزيسبيري زعما تافضل تقبل كون شتاقيه زوج
ديزيسبيرو تروح يا لا 100 والله. خاطي على 100 الصقرا سير ما شاء الله هاديه فسيتي ان شاء الله دي بسيك جمال سير ما شاء الله هاديه انت تمطو سي هادشي لا قد غراتوي لي انا تيغي. كاكيه ان شاء الله هاديه على كل حال. نتمنى غا دير فيه داك اللي تيبغى كان مي تمطو تكس عنو كان انتيغي الاول كاز شو الانتيغي ناس كان جوست اتاق بدل البودور واقع. الزول في الاول هزول ليا سنة. كانوا يساعدوا الخضرة ناعمة ما تقبلي صدق نوايا. هي مشو سالي تيزيرا سلام يا مو. الناعمة يعجبنا شحال يتعاون شحال مليح هي ديكلاري تاعك شوف نعيمة. آه. كيعجبك نعيمة؟ كلش لا كولور تزكوا توكلي نعيمة. لم يفكن لم يغيفكن نيدا لم يثن بابا غيموت كي غسل ولي كتكميني. لم يشرب لم يسكي لم يكي ديسيد كي va me trouver un homme. الناعمة كي يعجبني كاين الناعمة في الدروشة كتكاتش واش نعيمة تاكي دانو على ليست. دروش ناكل حتى وصل كيني وين تعقل انه ماشي ولاد وين يدروشن يعجبني لا كولور اللي فيها تزكوا افرينو شي قال نعيمة تبغى ينفولي بوط بس على هاي كذب على ناعمة كي تبغى ولا شوفو تبغى نحاشاني كي j'arrive pas à ouvrir son profil web هذا شو تقول سوا يس الياس وين كان الياس كيجينا سي بون ناعمة قبلها الياس بونسيك بس هي ناعمة توشة فلام تعجبني الطاس نعيمة هي بالبومبا الياس كذا غطاها القهرة خاطر الكينية طاهر je veux une croisière, Lies. Est-ce que tu acceptes, tu me ramènes dans une croisière? كيما وامي وما الكروازير اللي تونا تزيري الزيري ما ضيع. J'achète une étoile. شركة قادرة واقي الواقع نعيمة. كي الألمان نزل ألمانيا نعم شحال كاين كباب شحال كتسيا شحال مسكين يحمل الياس الزرع. نعيمة تقضى ربي. واش أصلا انا ما توي الذنوب ورش نوكيرات هرقاز معني علاش كان allez هرقاز donne ta candidature Lies. Après dans ton CV après vous te dis ok ou non. يعني ترى كان ضهر اي خمغ لا فيش الياس انا ولا ما سمعتش هذاك الساعه ساعه فيش نعيمه خدمي روحي عاوني خمض شويه لك ما لعلمي كنوالي خمض لك ما كنوالي لا ميا عاوني شويه مستحيل روح خدم لك ما هو ماذا بوغوس ديجا نوالي لا بوكوس نوالي ديجا بوغوسيتي لا بوكوس تبوستي الحالة. ميرسي نسيب النار. نعم لا يشبح الياس النار يشبح سناق نشلو كل يوم ولا الجزائر. سي با لا بين يدير Il est venu de l'Allemagne, il est venu de l'Allemagne pour assister à mon défilé. Il est venu un défilé. Grâce à lui, j'ai fait un défilé de mode à la télé algérienne. Et voilà. عايز الياس تيغا الياس فاش كاع كلامي تشاط خمر لا كاميرا Ils m'ont sordiné, ah bon? سمعك خمر فيش ممكن ولا غير تسنى ما ونتفكر فوطوين Ah c'est loin de la photo. يشبح الياس ناخذ la photo نتاع الياس. الحين فين نتفكر فوطوين عفوا يصدق. أكيد يفاسك خدي من لازم هذا اللي ساعات كانت تقصيرها كانت روحي خمر لا فيش كما تشاك نعيمه خمر الله في شيء كما خمر الله في شوي واش لا فيش يتقمع يلا فيش ناعمة ما تخمضي يلا فيش ديريكت ديريكت يعني ناعمة فسنا سميس زرمان يسمع بوضيسا هذا زرمان وابوضيس سناثن دوكيك شا خمر يا حسن هكا جاو لهنا كان Lies c'est la famille. Lies c'est ma ساكن Lies tu es bienvenue dans notre live. Lamia le match نعيمة اختي دمودو ميرسي le match بوكو des troupes et tout.
يا بون لايف بون لايف تو الموند صحيت. ميرسي الياس. يقول يزوج تيك توك. يقول وي صديا نايمة tu me connais très bien. dommage t'as raté le live d'hier. Franchement, c'était On va le intéressant. refaire, Magdo. Voilà, c'est Il y a le ça et congé, ça on va le va refaire. بارطاج راحي فيه. partage avec ah راجي باش توا طهرة نزوج ذاك اللي تتسنى على كمان. طهر كاع عرفتي كنتي الزوجة الياس نغالا سيريوزمون ماشي الزوجة ماشي هذا قالت لها ما زوج انا زوج عرفت. جاوب اي لها. يمكن يهضر في الزوج تسمح ما تمديش راه في من باش ديك العيب. ما بيقولوا لي كيتسنى داكينيا راك نتاع كان نوض سودو. هو نعم سنيت تخط. اوكي نعيمة بون بارتي واقي نغالا. والله الناس quelqu'un de bien aussi. اوكي Elle est trop gentille Naïma. Non, 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 c'est une connaissance واحد de 15 ans plus, hein, moi Elias. On se connaît dans la vie réelle. Même النغة في الاسم تاعي النغ في الليل. بغينا الموند الالموند بني قاعد تغني مع طب الله يرحمها ربي سالتك en plein Paris à la Tour Eiffel. Non, franchement, c'est quelqu'un de bien. زور زعما من كاين فهمتي في المسيزي. زغير الياس الياس بارطاجي اللايف كي بارطاجي اللايف لي زامي صحاب الالمان لو بوبليس لي جون دو الالمان والياس والله الياس ما إلا السعد غا فريمون لا وي شكارد لي زانترفونون نحوس لي بسيدي هو نايمة تبن حد الله يبارك الله وينو غالياس شحال كما برك سمع شي قاره زاين سلايا قاره بروفيتور لوكازيون. جزورة لا نهضر شوية نورمال يعني من الحوايج لي زانترفونون امينه كيظل يهضر سيدارا يهضر ديالنا ساحي تساي مع الصحه ديالو مي الا ساعد لي بروفيل كاينين في الديفلوبمون بيرسونيل في الثيري في الكوبل في الدروا د لا فامي وي كاكوس شكارت ندس نخدم يربح الدواء اللي كترنا الدواء فضل العافيه. سي دوماج مرة لقيتني وانا ثاني قلت نشرح ليا لا الدواء كتنقزو كيما اذا غنيل هو حيفي عرفتي ناوي مراد والله جميل كان يسمع شوخ ذاك يبقى قاعد يعاون هكا انا من بعد كستعفوش ولا عرايا ساقي ما سمحت انت هذه جاو لها اي روح بون سواري الياس ميرسي بوكو صحيت يا الو او لونسي غا ديبا هي كارد لي ديبا شنو ولا شي دينا وين ولاش باغي اسكو الا يون انسان لا بوسيبيليتي ديال خدمه ميوزيك خدمه كبيره ميوزيك نعيمة خدمه غير كنا كويدنا نعيمة قال لك تحضر لا بلاي ليست oui c'est ça comme je t'ai expliqué روح Spotify après tu choisis les chansons روح سبوتيفاي خدمه كني دنيا جي كونيكتي الكونتينو على سبوتيفاي ouais sur mon autre téléphone mais normalement c'est le même compte donc oui essaye de mettre une musique si tu veux je teste et ça marche سبوتيفاي نورمال كتدخل على ميوزيك فيك سبوتيفاي ده عادي نورمال. ما كاين كيسمع انا سيني داكشي في ماندو مي خاطر كي جي كونيكتي الكونت كينو على سبوتيفاي باش كنتدلو حارغي ميوزيك نورمالمون هذا فار لا بلاي ليست اللي خدمه على سبوتيفاي chanson live بالك importer une chanson oui voilà tu mets en pause et après tu fais une chanson tout ce graphique aussi نغيو ça bon c'est pas grave alors دخل la musique شوف راك بغيت فرقي فين تفرقيها ولا شي تافات شتا تافات هذيك تافات بلبل ما توفيقك خدم دابا لا شونسي غير مقردون مقردون لا بلاي ليست لم يفهم بربر دي يوتيوب نا دي سبوتيفاي du coup je l'ai créé des Spotify après si tu veux je mets dans la télé je mets dans la télé mais je sais pas le sens بي تفرق ثانية ايه صغيرة دالنا يوم مع الموسيقى غراج. ثانية
يا سيدي مشى خدمة سالي هي لا ميوزيك يا الله الله كوبي على كلمة زيتني c'est bizarre. Tu as quitté. Bon, bah écoute, tant pis. Il faudra que je me réorganise autrement. Alors, le débat, est-ce qu'on a des questions avec deux possibilités? Là, on a une question ouverte. أفكار لا شونسون نخمة Avec les YouTube, اليوتيوب حالا ميا فام بربر. لا راجل زيد سلام T'as essayé, Lania, ça marche pas. J'arrive pas. Sur l'autre Non. téléphone, j'arrive pas. Faut que je... Tu l'as Deux téléchargé. possibilités, Yanis. Ah, Yanis, c'est celle-là. J'ai connecté mon compte Spotify, mais... Non, mais est-ce que. Question ouverte, on est le roi de cœur. يزولك فلاوان Salut Suzanne, ça va? كيفاش صباح الحمد لله يخونوك فابا Ça نعيمة va, ça الحمد va. لله تعرفي كيف هلا الحمد لله Ça va Suzanne? صافا تخي بيان يخونو يركليا لاباس الحمد لله. Tapotis, partageis. تابوتي Republier. سبارطاجي Oui, il faut republier le. Republier le live des stories. Et vous partagez. En question ouverte hier. Suzanne, c'est ma date de la musique à Suzanne. Salut Doudouche. وإذا كي كبغانا الزوجين داليمون كاستير غاز انت قشيش كابتي dans message privé. J'attends. Bon, en tout cas, j'attends. في الحقيقة j'attends pas. إلا هو يقلق هاد الماتش. إلا غاسخمغ l'annonce كريمة. بحال ستاتيو كريمة نوالية. نخدم لافيشي كريمة وندور شوية البروفيل ينس. سميس كريمة ياك يسميس واي كريمة. لا غير الحاسونية ورث زمير ضاعت صبران ولاد البحر دينو ورنوطم كاران هضار غير داخل كاني بقضار يشوف الحل يبقى صغار يتشور الشودي زيار يتشور الشودي زيار إلو كان في الكركر هديك في الليل عدان هديك في الليل عدان أهلو كان أصرار الحنانين هيبدور بينك النور في الطمن الحاصولية وهم ورث زمير ضاعت صبران ولاد البحر هديك هذا القاسم لا شوشو كذا العجب عينك النور في الصمم الحاصولية وهم ولد صغير ضارت صفراء ولاد البحر هديو
ترقيت ترقويني عدام ترقويني عدام لو كانت صروح الحالاني ما يبوح عينك النور تتصمم الحاصولي يتوهم ورث زمير ضارت صبراب ولاد البحاني الزرق اللون Azul, Azul. Azul Flex, ça va le roi de cœur? صافا يكميني لاباس قلق ميرسي ماشي الحمد لله ناقله كيف عزيز تخي بال شونسون حمي لا شونسون يا كازات إلى خاطري سليمان عازم سليمان عازم الرجل تعاود اسم الساكي تعاودن سميسك شو اسمي السيدنا معرفش تقدينا ثانينا ثانينا سعود تانينا oui c'est ça Anina. Elle a une très belle voix. وي alors on lance Question. question ouverte Question ouverte. alors ما إلا كنا نسقسيو الكازنونة بهية j'aimerais bien بهية تيدا فهمتي نشكع كيف مشكع ينظلنا بهية ومن بعد je sais pas ce qu'il a pas collé tu as pas matché avec lui mais راني معاها نستعجل ديال سميتو alors ودينا ما إلا votre conjoint الكازنون فهمتوسنون vous confie un problème à votre avis est-ce qu'il va attendre un conseil ou juste de l'écoute Un conseil. كدير صمتوسيو c'est un conseil. زرا لميا مي تحكي تاكي صنات ضد منك نيكس عنا بروبليم يروح يشاورك مدن والو يونس يدي فيها الحل البروبليم يسوق لا تنطو فيس نسي حكوتي دين كينيا يركز اكيد دافع الحل وبعد تي كاينه ستيا معليش بلاصي تحكو جامي مسكين دوك الحكايه سيد ناس حكوا الحكايات فاسد الحل واش سينا هنا يصدر الراي العاليه معنا لو كان كي تيدي وفان il a pas pris en considération il a pas besoin حوجه en fait الكازن سلاوين كني تورا كنكون يمين داك نينا donc qu'est-ce que Guina je me suis inspirée d'un ouvrage باش نفكر les questions يا Guina Bosséguia précisément c'est Guina c'est le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus il présente il présente deux visions opposées le couple Vega de la lire. On ira les deux, mais tout dépend de sa personnalité pour savoir si le conseil doit attendre. Ouais. Alors, présente des incompréhensions du couple comme des différences de communication, des réactions au stress et de manière d'exprimer l'attachement. Alors, c'est d'où les questions elles sont inspirées, c'est le livre les précisément. Alors, pour moi, j'essaierai au max le moindre problème. Les problèmes, ça va être ennuyeux. Mais les problèmes qu'on surmonte, c'est des problèmes qui renforcent le couple.
Les problèmes qu'on surmonte pas, c'est des problèmes qui cassent les couples. Les problèmes qu'on surmonte, c'est des problèmes qui renforcent le couple. Chaque épreuve à ça, ça va renforcer le couple un peu plus. Donc, là, il y a des problèmes. جسم سميتها جسم اي ميم الفان كلوب نعيمة تنجسم يروح تبدي سكسي تيجي Anwa. Jess, ah oui, c'est un ami à moi aussi. Jess, merci, صحي Jess. Jess, ما بغات تزوج. Certaines solutions peuvent être perçues comme des attaques. Parce que la solution هو الغاز même يحكوا تاع حكايت تفقد la solution pour lui يمكن tu l'attaques. أي غار à votre avis. أي غار الغاز ما تفقد ما يضحكوا بروبليم ما تفقد la solution il va mal le prendre. إيوا شو Ils sont têtus. Ils acceptent pas la vérité. L'orgueil, c'est l'orgueil de l'homme. Parce que ça me tente L'ego. toujours. L'ego, oui. Son orgueil, n'est-ce pas? Une femme doit soutenir son mari et lui donner les meilleurs conseils pour qu'il puisse s'élever. Et ben livre les gammes des قالق لا قارا ما إلا الجزء لا قد حمد واحد من ضحكوا تاع حكايت مشاكل ينس il a pas besoin de conseils il a besoin d'écoute يحوج l'écoute ويحوج السينيور فور سي قوت ليش تلقي كانك حوج ورقاز تلقي بغا انا اسفك لا سوليوشن مثلها ما ديريتش ماشي ما c'est une bonne solution. Bah, quand ça marche pas, mais il dit de la fautine. C'est un narcissique. La fautine. Il vaut mieux se faire. En tout cas, il accepte, un narcissique, jamais il accepte de Voilà. le corriger ou il accepte la vérité. Même si c'est la vérité, il accepte pas. ناعمة كل كاز نبرفع خصك ناعمة Il y a une arrière tout ça. mais là il y a le gaz c'est vrai تروح غادي راح يضحكوا juste parce كيحوج غادي يهضر mais la séance فهم تدوني تمديني سي با لا بين تمديني ماشي تدوني تبغى تفهم فا كان يتسلف فا كان ديكستيريوريزير donc il a pas besoin de مديني سنار. ايه سي سا يا شوفي مراد يحكوا يما هذه سوسو خلاص يحكيرو يحوج ديكستيريوريزير En plus, verbaliser les problèmes, verbaliser ce qui te préoccupe, ça protège ça aide à réfléchir. Il faut justement, je pense, le couple, il faut signer des lignes, il y en a des gens tellement en confiance qu'il peut se confier sans être jugé, sans être pris pour un con. Parce que ma sœur qui n'a la solution au lieu de ça, des solutions ما كنسقاش شي حاجه ظاهر كيديني عارف كي غتخمم il faut que la vie نم juste كان قال المومون واش مديني في كي طون افي هكا يدينا الليفره هكا يدينا il ne te corrige pas, observe. Voilà, سايل يلقازنا ونقارن يلقازنا حملنا على لي سوليوشن Parce que tu te corriges, t'es foutu. ملي راك لي فام ملي كنت تقشيش نركازن حملان طمطوتك سمح سيسن سي بيولوجيك سي فيزيولوجيك سي جينيتيك Voilà. Et en plus, ils n'ont pas le caractère qui se laisse pas faire. Et pourquoi une femme se laisse pas faire avec son mari, à ton avis? Ils n'aiment pas la femme qui a un caractère ou... Caractère fort, oui. C'est un caractère où tu surtout si زعما كي دار des responsabilités, elle a l'habitude de... C'est un vieux livre à Lucas. Normal. Il faut le regarder avec un regard, l'époque née, le contexte social de l'époque née. Ouais, il faut le regarder l'autre. Faut pas le regarder avec le contexte social tout là. Faut le regarder avec le contexte social d'Ina et prendre les analyses qui sont pertinentes à nos jours. Tout n'est pas bon à prendre. Eh, Iwesho, c'est une femme de caractère, elle a du caractère que Ouelgazi, si Iwesho. Iwesho. Ah, il y a les femmes de caractère. Hein? Ah, il y a les femmes de caractère, il me tarde. ماشي question de caractère, c'est une éducation l'éducation les hommes elle est fausse بزاف تحقر فمطوط mais une femme de caractère elle se laisse pas faire
باك انا علاش كنتعشمتي داك نزيك مساكيت فهمت سي سامبل اون ني با فو جو بار با دو moi اون فام forte elle n'est pas forte qui كان comme si pour la société elle est rebelle elle est forte de caractère non nous on dit non حاجه n'est pas correcte n'est pas correcte ما في داك نسيت ما مسكين ني با كوريكت تسوسم يربح نعم وتربح هي كان سي سا لا ديفيرونس سي نحن كتخدم هذيك هي باسكو دي فوا حملنا لي فام فاسيل دي فوا حملنا لا فام دو كاركتير سلاس با فير فوالا اي دي فوا يساب وزرنا شوغان شوفغان والله ما زال شوفغان فوالا Dans la vraie vie de couple, ben, il n'y a pas tout ça. Voilà. Tu sais ce que tu peux faire ou ne pas faire, il n'y a pas à réfléchir. Ah bon? Et il y a ça dans la vie de couple, il n'y a rien. un vrai homme un vrai homme avec un grand H والله العظيم il trouve toujours une femme forte elle est correcte une très belle femme une très bonne femme elle a un bon cœur ماشي une femme rebelle نرا كاين فغاد دومينيت non un vrai homme qui sait c'est quoi une femme أين علمك والله وين يسنن فهم الطوث والله بلاش لا بلو فاسيل ما تمطوش بلاش تمثيلي حنين لك تمطوش والله tu peux avec des choses simples avec des choses simples wallah tu peux gagner le cœur d'une femme tu peux gagner sa confiance juste tu vois tu lui fais pas de mal tu la trahis pas sois fidèle tu mens pas sois sincère والله فهمت لك تفكك اكثر الدنيا في الجنس والله Wallah, tu sais, on n'est pas compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils pensent la femme, elle est compliquée, elle est nanana. Non. Parce que, surtout, ça me trouve déjà gardé. Je sais pas, elle a une expérience. Tu sais, quoi, la deuxième fois, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Tu vois. Zara chose vraie, zara chose vraie. On À cherche. partir d'un certain âge. Mais maintenant, les femmes, je trouve ça normal, c'est l'esprit. Oui, voilà. Mais sinon, certain âge, wallah, il faut, quand on arrive à un certain âge, on cherche la paix, on cherche plus. Déjà, tu sais, dans une relation, elle est bien. Si tu commences à poser des questions, ou tu commences à douter, phrase arrête dès le début. والله il faut arrêter mais là on s'est là ce que je s'est là toi il y a quelque chose qui est louche ça veut dire qu'il y a quelque chose si ça commence par un mensonge même un petit mensonge de rien voilà voilà cherche pas il faut être sincère il faut suivre son instinct il faut être sincère on ne demande pas il faut être sincère avec la personne tu vois est-ce que tu sais mais il y a qui nous dit voilà et tout il faut mais je me khamis il va déposer les armes bien sûr الجزندان il faut salut Marseille غير سوالح كنت شنو داغي لاسوسي والله كلش لاكلي كلش كفوس بوارجاز ما يزمر اسف توسني جست دي سامبل شوز والله هالسر الدنيا في الجنة بصح ما يلا يبدا سكيت ما يبدا الخداع ما يبدا يمون اي تو اي la femme elle devient une autre surtout si Mskin elle est amoureuse de lui Nara s'attache à lui assez habituée à lui elle fait tout مسكين حاسولا الفا لو خاص تحملي تتورا السكر هدوني فيس alors Lucas on dépasse عقبه اش قلقا نخدم ici on dit rien ارديني استثمار في اللي si on parle on est dominant c'est vrai donc تلاوين برو ماكس دونك ايوا مارسي شي ماشي غادي هو فما كان تلاوي لوكا سي غير شنو ندينا لوكا ودي قالت تلاوي الظايم تاعي ما نكت ما يليسكش ديما ني سينير تصمد بزاف تصمد مو ديسكش ما سينير تو ما tu es dominant mais le disque ما سينير تصمد على في الليل يحمل فوالا عاوقني ركزنا كي مشى خدمه كلشي كفوس نون لاكليتين كفوس نون نعيمة ونتقال امشي شنو قلت تخدمنا نعيمة كيفاش il faut être sincère il faut pas تسكيتفن il faut اللوان صح العدنوان علي مارسي لاكلي تنكفوسنا معنا تسو ديما دقنا كشم لاكليني
Elle reste soudée. Pourquoi les souder? Vous n'avez pas posé la question pourquoi les souder. انا نعم لم يمكن لاقي لا نعم لا ما نعم لكسينو اكسيني زعما اكسيني دفا اكسيني دفا سينارو اكسيني ماج سينارو تحوس هكا فاهمة زعما تروح على الفاز نعرف جوج شو بعد اكني كان توجور اكني شاك ما يديني حاجة سينا نورمال ايه هابا يبوز جدا صافي تو اكسيني تي طونفودي تصم ضارة في اللي اش هي اسمها انت جو بونس مي بدات كنت 6 سمين تما الا شك كنتش ايوا الا مش مي ولا دي كير بيزار قلتي زعما تروحو تاكني دونك تقعد تتقول تسمع زعما تمسح تروحو تاكني تتقول تما صافي الكز بولت تما زعما زدي ساك ولا هكا نكيس ساوال غا ناس نكيش في كونفيونس تابيل باش ما نسول من ناس باي تروح تضرب الشطح الهواء يتو سي بيان نو 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 فات كيما دير تحصل ماشي كندير وانا كومونتير لوكا شي قرا نعوق يسالها والله يسالها Non, فيان دير parce que normalement تلها الشوار أمارسي ثلاث فاغ الشوار كنت نقدر نروح حاج وتما نايق ورقز بتما نروح نفان كوركز بولت ما سوا صافي كيف ماشي نو نروح نون فامي تشوا faut pas exagérer نروح نقوى oui mais faut pas exagérer والله رقز بتماس يقوت ماس تشوا واخا مثنايك الشوار كفافين تفاغ نوم القدر يكفيك فاهمة ألتا ريسبكتي مثلا انت il est content انت il est content Inès ok vas-y ماشي لا جالوزي مي باش سي با غراف انت تلقى شي مشاكل في القرض يدوازي صافي تصمد في لو توقع يعني خدمه و tu t'en fous ياخ روحي قلت donc ما tu t'en fous de moi كويس نو وميم زعما شغل انت زعما تصور كاش نهار زعما كاينين بون جو سورتي سيني نو اي غوص ملاك نكتي مارسيل كتخدم راسك عادي اش طحني الاكسجين يقيم من كخا ما تكونسوميها وحدي راه نفرح فوالا ثاني باسكو ثاقيه تحوس باللي شو خدة تخدم الله مارسي مثلا امارساي ما تقيمض وحدك غير تقيمض وحدك ما تقيمض وحدك زاش تحوس تقيمض وحدك تغد تفيلي بيت تحيرينا الفرا واه با نورمال مثلا ياك هادو غالا سخا بيسكو تصبض في هادو غالا سخا ما دقيبه الكونترير ما كتخدم اودي الله العظيم ما كاينش كاين تصبض في هادو غالا سخا والله زون كاين كي كومبري اون شوز دون لا في en fait il faut toujours تمطينك ديني faut toujours faire le contraire باسكو كديني الحاجه انت ماشي هنا قلت لي ماشي هنا قلت بغاك درنا تما ما تبغى تقيمه كاين قريض روحك باش كاين الا كشي ناس كشيني الا قاتكش من الداخل للساعه فوالا يقص نو انت تكتيري اسكو ما معيش الفراغ قلت با راح نزرع فافا شي با كي راح تقضو فهمت كشي ما مثلا تصبر لا مو واجلك مثلا تصبر وصل لنا شمك كتيري او اش داك وركازه كودي ويتسم في اللي وردي قلقب كخام سي با نورمال لي حاجه قرويس من كي شغال كي بار اكزومبل لا شغال اون فيت الحوايج راه تمطو داك الحلال معاك تحيوت باش كي بور لي فير تو فوا نو مي قصت شغل سير تيضيس سير زعما تمطو داك كدير بار اكزومبل جو في فيزيتي مون بير سيني الخطي فوالا سير خاطئ تمطو مثلا دار فغا ماشي تبا تروح تخفى واحد نو تروح زعما تخفى ولد ما نادي ما شي داكور ما واحد تفكا واحد زمير غالا بار كونطا يدينا تدور سينا نو عندها لك شي عقلك دي فرنسا مي كوز زمرضات تفا واحد سندك وتفا واحد نو زعما ماشي واحد انت الوراويس باغ اكزومبل هادي لاميه الراويس نهار نو الراويس نتا زعما كيخذ بانا يتسوي قيم فوالا فاك الوراوي ماشي لي روح ماشي دراوي نو دراوي نو ماشي با دو ماشي دراوي نو ماشي لي ساير الدريا يوم ساير الدريا
زعما ترجع واحد السامبوس لكن تسمع في الناس. Ça, c'est pas bien, par contre. Non, c'est pas فرنسا تحفظ الكخان. Non, ماشي تحبس على الكخابة. لي كورس. اسير ما بغات تفرض فوالا لي كورس شوي داكور باش تروح تفرض دايفات نو كيغاز طوموبيل باش يتهنى في لي كورس. طوموبيل هيك تشري طوموبيل سخباركم فلوس نورمال. دينا باغي انا جا قيضحها يماك قيضحها تدخل مع لي كورس سيني غروح يا با تسوتي. والله لا فيت كوبل هادو انا ما داولني اولني قال لي كاين كلشي ما ولاش لا كونفيونس سي با لا بيلا تعيش ما كاين سي سامبل. Moi, sa confiance. Mais quand même, il a pimenté quelque chose, le couple avec des petites crises de jalousie. ندير De temps en temps. فوالا لا ميا Il faut pas que ça اكزاكتومون devienne toxique. فوالا اكزاكتومون. شغل ما كاين وين انك شغل ما كاين كتفضى في روحك فوسيك انك ما تصالح مليح هذه فالفل هذه في نظم مليح تنغط تولي توفي بس لا ميم شوز افيرا فروخاس مع فروخاس اللي يكون داني مسكين افي وزبا طول الغاب tu peux pas le faire sortir. القفص الذهبي. والله من مركزنا مارسيل الا نويد السواجل روح عند السلاوين عطر الكازنس السواجل ماشي كان حتى ايفيدامون ديجا انا كدني ديجا ولا شي جاني اون سي با سارة سوا لي كورس سوا اليماس ذيكي باقا تقيم كخان. انا مارسيل نبدا كتقارب في كونفيونس قال لا ريسبي سورتو لو ريسبي القدر سي دو شوز qui marchent ensemble. Après Marseille, pourquoi t'as pas essayé de parler avec elle, je sais pas, ما تهضر موليش la communication غير اول. واش Oui, par exemple, فتشيني تفقري غتصنت راه في الليل. Essaye de l'assurer, essaye de la convaincre. Sinon تهضر, non? Non, je suis pas un Typiquement bon. algérien, Sarah. Je suis pas un bon parleur. C'est pas un bon parleur, tu peux la convaincre quand même, c'est ta femme, c'est ta copine, c'est ta conjointe. Écoute. Donc, je vais que gars تهضر مع Soufra. Imagine-toi. Donc, on va changer tes graines de Soufra. Le besoin de silence. Par exemple, il dit non, il t'hadara. J'ai pas besoin d'hadara. Je suis pas d'humeur à cela et tout. Est-ce que c'est un signe? Vous allez interpréter ça juste c'est un besoin de s'isoler. Tu commences à inquiéter. Inquiéter c'est vite fait. راه مارسيل ça dépend de la façon la manière واش تديني السينو وركز يهضر عليك انا كيجي شغل زعما سينو دق هي صبطها زرع شويه ونفشلها وفارس ولا الطاس راح يوقع زعما تدار مالي انتيليجامون مي يهضر على شغل فوالا. Mais c'est récurrent. Chaque jour. Déjà, bon, il y a pas de couple de par exemple, les disputes, كاين حاجة أكثر زوادي خدمها أدفع جو سور je dis rien كاين je suis pas quelqu'un qui parle زعما là je te réponds chaque jour باهية. je dis rien du tout je réponds même pas. Tu respectes le besoin de s'isoler. Non, je dis rien, je sors et je dis rien. Mais parce que tu vas dire des choses que tu vas regretter, donc il vaut mieux ne rien dire. Mais dans la tour de Ntmatos, déjà elle est curieuse, tu vois. Parce que si son mari il rentre à la maison, il est pas bien. Elle va chercher pourquoi il est comme ça. Ça le haq, parce que c'est son côté, ça le haq. Voilà. Normalement, c'est un partage à deux. Mais chez quel mail il partage avec. Mais normalement, il ça va pas. Il doit partager avec sa femme. Pour moi. On doit répondre à Naïma? Oui, avec plaisir.
Ben كاين je suis quelqu'un qui bon par exemple متحمل la personne écoute la personne qui je suis خاصها الحاجه grave ناشو j'essaie de ne pas la rentrer خاصها un problème ناشو j'essaie de ne pas le نهضر عليه pour ne pas la mettre باش تسيلها bon même que je suis pas bien je vais essayer d'éviter ça pour elle. Il y a des choses que tu vas essayer de régler tout seul باش كي توايضني راه تقلق مديسين تقلق ضاف الحاجه كشيني autant comme tu vas essayer de régler tes soucis tout seul. Voilà. C'est Imagine, pas mais par pourquoi vous êtes à deux pour partager tout? non. Mais tu parce que ماشي parce que تفرض في الناس نعرفوا تفرض في الناس pour rien T'as dire pas pour la envie bonne elle chose. s'inquiète pour toi, c'est ça? Voilà. Imagine, mais c'est le contraire à Marseille. Est-ce que Peut-être c'est une faiblesse Oui, de se confier à sa femme? voilà. C'est une faiblesse. Non, imagine, c'est le contraire. Elle est pas bien. Elle va, زعما كي تتسكشمو لا تيدا في الظهر, elle est pas bien. Et est-ce que tu vas poser la question اش شتي وغا تحوصلي غير شتي على انا كان. Tu vas chercher à comprendre, non? Tu vas Bien t'inquiéter sûr. pour elle. Tu vas t'inquiéter. Pourquoi elle est comme ça? Mais C'est la même chose, Santos. Oui, bon. Mais انت تحوس à Marseille بلي ça va pas كتينا تحوس. Elle va sentir. Parce qu'elle te connaît. Ça veut qu'à Marseille, pour toi, un homme qui se confie à sa femme, c'est une faiblesse. J'ai pas dit ça, désolé. Même chose, c'est dans les problèmes, ça femme. Non, j'ai pas dit ça. Je trouve que c'est encore plus inquiétant. Qu'est-ce qu'il ne se confie pas? Ça a les problèmes, ça femme. Un exemple. Ça veut dire vous parlez de quoi? De la pluie et du beau temps? Un petit cas, l'exemple. Par exemple, j'ai un principe, par exemple. J'ai des soucis au travail. Par exemple, qui je mélange pas le travail et la vie privée. Par exemple, au travail, je parle pas de ma vie privée. Je vais pas parler de mon travail. J'ai des problèmes قدام نعيشو. واش ناوي سخم واش et ben il y a autre chose à parler que مطوطي ولا تهضر. Il y a beaucoup de choses à فاش تهضر ماشي تهضر في لي بروبليم تاعك قدام. Mais si je peux lui éviter ça, خاص زعما c'est une bienveillance de ta part. Non, c'est pour toi. C'est-à-dire que tu veux pas t'encombrer l'esprit avec ça. Tu vas essayer de porter le fardeau tout seul. بلا ما يتقلق وانا نظن. Tu vas essayer de régler ça sans مثل الحاجه grave كاكي سي نورمال vous allez discuter et tout. Mais ملي الحوايج باساجير tu vas essayer de régler ça tout seul. بس زريبه تصير يهضروا كي قلنا وين يهضروا كي باغ اكزومبل هذا سي روبيان ليسونسي سي الخدمه وتي قريت مطوطي سي تالمون ديك طول طون سافا elle m'a dit il va se retrouver dans une situation de détresse تمقات. On a vu des suicides de cas de détresse qui n'ont pas osé raconter à leur femme باللي سعان المشاكل. Donc ils ont porté le fardeau ني واحد سن الميدان زميرنا راه يموسن وتمثل غالان كاين وتمثل تنكر هذا de façon générale كاين je pense que c'est pas sain comme tout ce زميرنا mais là tu en sens pas le besoin c'est-à-dire que tu c'est vrai je m'entends des سخان t'as pas envie زعما مازال كتحكم في الخدمه ça dépend les personnalités par exemple دازي وحنا اللي يهضر في الخدمه انا كل كينس معاك واش نقدروا نصبح حتى زعما مي لان يركازنا داكشي كيضرني لي بوكو اون تيلي ترافاي دونك تو لي الكوتيديان في الخدمه دونك لان يركازن حملنا راه كاين كلشي ما سخام سي فين داكشي ما سخام j'ai envie de penser à autre chose que de penser à mon boulot et là c'est compréhensible mais là on هضر là parce que زعما un élan de générosité de ta part parce que tu veux épargner la femme Nina, je trouve ça pas c'est pas ça. Je veux pas en parler parce que j'ai pas envie que je m'assakham j'ai envie de la logiciel mec je m'assakham. Ça serait c'est entendable mais je vais dire pour la protéger une telle comme si dire c'est pas bon ça. T'en penses quoi Suzanne? الحمالة نعترف الحمالة cette expérience الحمالة مصبغيها الحمالة مصبغها هدرلاك ولا صداك هادي نسالي صبرينا هذا مكان أحسن نمشي تصير أحسن
ابنيني صافا الحمد لله يكون ويا لاباس أقلع. ça garde pas de sujet magnifique. Ah ouais. Ouais. لا كان كي كانت نهضر نوري شو كي انتريس الغاشي سا vous intéresse tant mieux. Donc à Marseille مش c'est un élan de générosité de ta part, c'est Écoute, un Marseille, équilibre émotionnel. voilà, c'est pas une question. Bon, c'est un peu, c'est un peu des deux. Mais, il y a des fois, bon, c'est un couple. On t'a la femme, toi, t'as le gaz. Il y a des, les choses, c'est pas la même chose. On les voit pas de la même manière, on les analyse pas de la même manière. Par exemple, qui par exemple, avec les moindres détails. Les conflits, les non-conflits que et tout ça. Pour moi, je crois que c'est ils ont rien à faire autour de داخل بوخام, tu vois. Ça sert à rien de parler de ça. Mais je pense que le fait de raconter ce motos, ça quand même, mais là c'est pour voilà, parce que t'as pas envie, parce que c'est pas assez important, parce que ça t'impacte. Je pense qu'à partir du moment où الحاجة qui peut jouer sur ton humeur, il غادي تحكوا بوخام. باش كنت ثابتو سنين عرقزني هذه يفهم واش تقلقات واش كي tu es stressé les charges même il va savoir le soutien de le moment donné. Mais ça va derrière ça va pas, tu as trop de pression, le patron il a pas été gentil, donc l'humeur forcément elle va être impactée, mais l'humeur qui est impactée forcément il faut que tu trouves chez toi le soutien de le moment donné. Et bien, le soutien, il n'y aura pas de conflit. Tu vas te sentir épaulé, tu vas te sentir fort. Et il faut C'est pour ça qu'on se marie pour le bien et pour le mal. Qui, je pense, je vous parle, qui est toujours par expérience. Tu comprends les états d'amis, tu comprends la journée, les pressions, l'humeur, pourquoi elle est changeante. تظل des choses كحوايج في المومون بالك يحوج السيلونس ستي خلاص ترونكيل بالك يحوج الريكونفور الريكونفورتي بالك يحوج جوست كمي يولي كمي ديناميك كمي يولي زمرضي ماني مي لا با سانكيتي كلنا شي حوايج في المومون مي باش تمتصنتي لي تشعل بون رياكسيون يفو تزرب شي قليل الزور فلاونه لا مية الزور باتون سافا الله يسلمك كيما يسلم ربي ديزولي ما سلم ديال البرويه كيك تا سبورتيف تدقير الها يا ربي شافوها غير كاز كيماني والحوض دقير ما يمكنش ندفع كاس فم باتون ديزيسبيري نعم كم دفع كازيه ديزيسبيري غدايا فاسيديونا تصراحه دير شونس واش خدمتي فيها يا ربي ما ويسد الزوج شي با توت سول روحي سلامتي مي مانيش وحدي شي با توت شنو سول هو الكاز ماشي دار كاز تمطوط مياكا هذا كي فرنسا تسقط دارا ماشي متمورت ça dépend دا والله لا انت اللي ممكن يفاصل الوقت كاع سي با لا بين يعني كماني ماشي ندقي على 100 تقريبا ديال بريطانيا شي دات ولا غارفه ماشي شفتني لكش من سخر الا بروطه الله يبارك Et tu sais que Nika, j'ai organisé avec des copines نروح على الجويهني ابري في درن طراي انت تجي هذه لا بريطانيا دروحها انا نروح نقار ذيو وتدخرو انا نروح واحد يستيد انت ابري في درن طراي وزرا فاش مسفهم انت انا ناسي ذاك ما دروحها لي فاكونس لي فاكونس au bord de la mer هي au bord de la mer فوالا voilà غان نكون غا في لا فيل غان الله يبارك ما يبارك فيك ارديني نطوح يوتم داكتي ورا غان وضع لي اللي غدي بيري انك جار غي باريت اللي خاطر ماشي بيري لا جي غاود سين بيري
والله ما تضر الموضوع خير كون دا ايزولي خير انك قريب كاين قريب سؤال ديال كان ديك نورماندي ناضي فرا ولا دي مشاش تنجمع نسخر كل يمشيش خاطر داك الزاوت ما ترونكي نورماندي اش عرفت كمي لا فيلم لا فيراكيا الكازو يحكوا يالا جوستومون سي غاسينا شو دي روحكو غير زاد شام ديني شوي با داكور الصجة دارك كلشي راه ما يكسبلوزيون بعد كيف اتتواغميسين يونا ذي طلقم ثملتني تمغارين ما تسزي وقرود اتطلق اتفافع بارتو سلامية vaut mieux tout dire مشا ديني استقبايلي قلحب ما تسترضق طريقة تسترضق وتسجل هذي شوف انا بسي il faut pas le laisser gonfler il faut l'exploser يقلق il faut pas dire l'abcès justement Voilà. l'abcès شو ديتسكر de l'abcès parce que ما تيدير الحتى ولا mais il a un problème ouais mais justement le fait ما نهضر معك في la communication ديال الكوبل ça fait partie de la communication c'est au quotidien tous les bah oui jours normalement مي ولاش توفرع ثمطوثي لا قوس تفرع فركازيس اركاز ديرو يتفرع ثمطوثيس سري غاسيني وزار غير اسمي سوينا دي هضرني دينا ساعه بروبليم الخدمه في تساوي غير ساخه باسي موا شوي كونطخ تي داوي السخام ما سزكا غتيجي الحاجه غزرو غافا شو دير روح لعبدني سخام اشو ذو بروبليم كي صايد الخدمه ما الا داين الحاجه فينونسيه نسيه تنريقلي جو في تيدي تو فا ميدي ما اللي قلق فوالا دقيقه اللي حرسي ما نسي بهاد حرسي ما شهر شهرين 3 شهور هاد الزهر اباري ما elle va apporter le soutien يقلق كل حاجه كيجيو يقول مدام دير شغل بورغاز سكي كونسيرنا خام دير شغل بورغاز سمح بدي باردون يقدر شغل بورغاز يعني انا الكازاج كوسير الشورى هذا مطوطي هاد الشورى غمالو واش انا حد نخمليك وما شا داوي جو بونس كو سي سا بوركو جو اي نعرفكم كان كي قلت لي تكومبليكي نتا كل شوز اي تو جو بونس كو سي سا نو خاطي شتيني ماكش مسخن اروح شنو كاين ماكش مسخن تما قالك تخمم اون جورني éreintante c'est-à-dire des gens qui t'ont mal parlé oui en conflit حارس كخان دي فوالا بلوتو لا سوسيتي ما ترحمش سيتو داك ولاش العيب هذا شنو يلي كي جونتي كذا هادك شنو مسخم كاسكو تو شيرش مسك لا قاده في الخمام Je cherche la paix. Ça va, tout va bien. Basta, فوق. صافي من نوع قبريد هذه ونس مادام يا النوع هذه ون شي يخدم اين با كواسي غاسينا شي ايماجين تو تكشف لماذا تو كونسيدير بلي تمطوس صاير المخ وتخمي مالها تي بوبي نو لوان دو لا لا خاطر لوان دو لا ايوا لوان دو لا جي با دي كو تمطوس هكا نو Non, j'ai pas dit ça. Elle est émotive. Donc, ما تكش مسخن. تمطوس ناس دافنت دارني بالك ميم شوف تفراسك خامه. Même chose تفراسك خام. تبغى تهضر تبغى كاكير. Il y a des choses تبغى تبارطاجي كوزك. C'est normal. تهضر يا دي سوجي فير نهضر. يا دي سوجي فير نهضر نروح فاكونس نروح اشرا نخدم اللي كان داكي يا نروح لابيش يا غنروح الناس تهضر غاسكي كونسيرن لي بروبليم غاشي تيلي كاين بروبليم كنهضر معاك تقرا سليت اي تقرا سيدي هضر هذا وذاك تشار مخيك وتحكايه كومون تو فا جير لا سيتوياسيون سير تخيي سير في دي سوجي ماشي داك السوجي بغا تهضر في فاكونس خاطي تبغي تهضر ومن بعد كتشيني tu veux pas lui parler parce que la journée est déjà short t'as envie de passer à autre chose امشي تزر يمكن تزر باللي دقيقه ني سمخاني يمكن تزر نتساس باللي دقيقه ني داش الحوايج يمكن تزر شي حوايج يبان كومام اوطونك تزوج سنيك انا فين النظام اركز ما يزوج لمية يتحوس هذه زوج كنت مطوف ماشي دي زوج
فوالا ماشي اللي زوج هاكد ركزها من نتا. دونك لاني شغل لا زعما كم تيدينا كيف ما تفهم. En fait, des fois, ça donne. On n'analyse pas de la même façon. On ne voit pas les choses de la même façon. Je mets ça dans ma vie, on le sujet. Où se met mal à l'est. فهمت كاع l'exemple c'est rien, c'est juste des petits détails كان par exemple كي تلقي معك خويا par exemple تلقي معك خويا ما تقشعك كنت متضيوي تهضر في التماس ولا في ستماسيتو ما كاينينش لاريت جو lui dis ça me concerne pas بدري سوجي change ça me concerne pas c'est pas normal je l'arrête وتستحق شغل sinon ça va m'avancer à quoi يهضر في التمام ça me concerne pas. بغات تهضر انت ça la touche. Non, tu m'endecnes parce que je نقل خاطرك tu as envie de passer à autre chose. Non, je suis pas une femme. Tu vois, je suis pas une femme, زعما تلقي يوني تخدم لا بوليتيك تلاوين je peux pas devenir une femme. هذاك الشيء ما غادي يلعبني كي كومون كي جاكسبت با كو هي وانا اللي يهضر في لي جاكسبت با يوايض تحكوا لي كي لا في دو كيلكان هضريتها في لافينا هضريتها في خامنا هضريتها في لي بروجي لنا في الويكاند لنا انا راه واش نخدم واش نسب واش نلج. سمحي دكوبير اما كتشيني الصرح ضد هضره فيما تهضر فيما ولاني تهضر فهمتو تهضر في سمسا في مولاني سي بواريا وضواركز ايا واريا وضواركز يكسني مولاني ونا يكسني ستمو تهضر غا فلاسن غير سالي بيرسي ميو كو ما لا كومباني تستوي يمكن ما تهضر على تستوي يمكن ما تهضر هضر تستوي يمكن هذه يعوض هذه ديباسي شو ديبوني مولانا مي نو ايكوت لاميا ايكوت بيان مي قارن كديش ما سخام وحوايج غير دا في اي دار والتماس اسكو سي سا كي ادي او نو Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit le sujet de Téléoui. Alors, du papotage avec le Khaled, il dit ça m'intéresse pas. Même je pense à Kham, j'ai pas envie de parler de ça. Il n'y a pas pensé de parler ça, d'accord. Ma copine, je peux pas parler de ma copine, les problèmes, et la copine Wargazi. Asdina, par exemple, Saouli, dout, mais Houadja, Houadji Sordi, أنا هتصنرضر. Oui, d'accord. Dout, mais c'est un dout, mais kif. Mais بصح ما يديني ضوي تدرى البوليتيك تلاوين وكي ماشي البوليتيك تلاوين فاميليا. ما ددرا وتمان ما ددرا وتمسي لا ميم شوز. C'est un exemple qu'il a pris Marseille. C'est un exemple qu'il a pris. ماشي c'est pas de façon ماشي شتي كفا ماشي دقيق غادي سوا. ما ظلمك استغفر الله. نعم يقال لافان ام يقال غي وينات في مارسي زعما كي هاديك شم استهضر زعما كيدوت ماس نتمطوثي الساعه بروبليم تزد ما استحكوا اسينا ثبت مثلا شو تخدم شو سيفران ام يقال كيلو يدخل لنا لي بروبليم لا فامي نس واقي وي شوي داكور افيك لوي وي يعني انا كان تمني وحد سبار اكزومبل حوايجيه يتمسات وي ما الا يديني خدمني وخامي وكذا برا قريم ثقف الطنطو برا قريم اموت ما قالوا يدك شي ما يضحكوا لي بروبليم بخا من السن ام يقال كانوا يثاني يعني نرى البروبليم لا بخا من السن بخاميو Ouais, je suis d'accord. Mais il a par exemple. Le sujet c'était la communication. ما ديالو الكازا ديك الشم ما يخدم اللي هضرنا يهضر على كذا جور دو سوجي با ابوردي تبي ماكش مسخام اسمك لا بيلفي فكرت فيك لا بيلفي تشبع لا بيلفي تعقد ضاري مانيش بدلي سمعني زعما كد نصنطق يخدم لا نص ماري حكيم اجل حكيم والله راكنا خالي والله جا ما غاديش والله ازل فلوس ازل فلاك حكيم ازل صافا شغل لي زيميغري الحمد لله حكي فات زوج ولا غير واش كيديبونا غورنا نو جوست كان باسكو نعمه ما انفيتيش ما هذا زرقنا نعيمة تنمود ولا كي غورنا غورتي اسكي تكشف بروميير جوغي تبغي غير تزوج الله حكي
Non. Tu cherches pas. Non, non. أنا من 100 تقمك سوق قاروي لازم تاخذ ديوتك يا رزنا قاروي. كامل السركي. ها؟ أبيض الصندوق. بعدش. شحال عمري سعني حكيمة كاع. بوسير يخدم لنا عمر ترونكيل. شحال عمرك على حكيم؟ كيما 38. مازال جون 38. هاي لحق على روطري ثاني سنة مدة. جات هو ميليتير هي. نعم. ميليتير. كاين شوي كوي. كنخدم على كونترول تكنيكي يرنا لاكاس. اي غير الزوج ضعناع. Non. Pourquoi tu veux pas te marier? Je... اي واش الكازنو il y a des hommes بغينا هذا الزوج. Vas-y, explique-moi باش نفهمها. فهم غير. Tu sais quand tu prends une claque dans ta vie, tu vas prendre une claque bien très avec la claque ni tu vois comme c'est très goudmi, c'est très compliqué. Après Tu as été amoureux? Tu as été amoureux? Je crois pas trop à l'amour, je crois trop à des habitudes. La moitié, je crois dans ma tête ça n'existe pas. Et la claque elle vient d'où? Eh ben après C'est mon toffis. Voilà. Jamais. Tu es divorcé, non jamais marié? Jamais marié, jamais. Jamais marié en plus. Et là شفت لك لاكا نسيتك. ذبحي. ما طول في ذاك واحد كان سيختار ناس صحاب زيك تزوجن على 20 ans, 18 ans, 19 ans, 22 ans maximum زوجن. Dépasser les 31, 35 ans, c'est très très compliqué de mettre quelqu'un entre tes pattes. n'a que je me dois venir en fait. Après تصير هذه l'histoire كان exemple نخدم على mariage des fois les week-ends تصير نهضر لي couple de طوموبيل سي خوفي سي شنو المارياج الخدمه؟ J'ai fait des mariages, voilà, à mon compte, le week-end, en fait. Je fais des mariages, en fait, je fais des cortèges, je loue ma voiture. J'ai des paris, un peu partout. À Paris, d'accord. Partout. Un peu partout. Comment ça, les couples mahdaran, déjà, juste de ton nom, le mahdaran, le chouan à la mairie, j'ai un plan B, j'ai un plan B, on sait jamais. Déjà, madkhla. T'es influencé par ces gens-là. Mais t'as personne. Et c'est des Kabyles, c'est des Blacks. ولا يبدا كيون كدس. La montagne, non, le montagnard, non, اسمي. Le lion de la montagne. اسمي شو كاع؟ اسم بودراب. Le tigre de la montagne. اي ما. وفي ظهرك Toi, tu es intelligent, tu n'es pas influencé de ces gens-là, tu as confiance en toi. Ouais, j'écoute. Tu penses que toutes les femmes sont comme ça ou tous les hommes ils sont comme ça? Non. C'est محاسة غير الغاشي ما يخدم على الراي وما je respecte tout le monde. أنا ندير هذا السلا. Je filtre tout ce qu'a filtré. Et ça te bloque à cause de ça. Ça te bloque à cause de ça. À cause de l'histoire. Ah là, je Naïma. Des shoots la claque. J'ai pris une claque dans ma vie. Comme tout le monde, j'ai vu qu'avec une meuf n'avant, ça travaillait aussi, je vais pas te mentir, j'ai vu qu'une avant que ça travaillait. Le mazoujdma. Ah mais quoi ben ça, les gens comme tout le monde, mais on joue déjà là, في الحق في الصح. Voilà, je peux pas te dire des choses, je suis parfait. La perfection n'existe pas. Un couple, mais nous, sous le même toit, la probabilité. 9 ans! Tu dis 9 ans. Ça, c'est 9 ans. C'est comme ça, après... Vous avez laissé traîner les choses, vous en avez eu marre. Je peux parler un petit peu, non, ça dérange tout le monde. Je sais pas, après, mais oui, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. زاد كاين شو عم بليدا جو با ميك ديسيدي تو دو كوا يعني اكزومبل بود العقليه كاين شي تموت تروح شو عم بليدا تو العقليه تموت قيمه 9 سنين ريزون دو بلوس قيمه 9 سنين يدس لي بروميي طون شدي فارا فلا وين كان الخير يلها لها تخمي الخير شو الديلير تخمي الخير بود العقليه تموت وين يخمم الخير الا قالت الكار بوتي داكني voilà, c'est comme tu veux, la normale. Avec le temps, je découvrais de l'équilibre. Découvrir de l'équilibre, c'est pas grave. L'équilibre, je ne choque pas. La perfection, c'est que tu veux que je t'aille. Je la clé, au bout de combien de temps il doit faire de l'équilibre? Au bout de combien de temps? La première année? Après 5 ans?
4 ans, 4 ans et quelques. Ah, tu peux dire 5 ans, même pas 5 ans. Ah, c'est beaucoup, hein, Non, mais après, quand كاين même. سباق قالك تبعي ولا تبعك كذا ميت سبورت خما الحاجه je peux pas te dire dans le téléphone خما الحاجه que j'ai découvert le pire même. heureusement كنا دا لا ميريس على ديسي هذولا تموت على ناجاكو الحلقه على الجيري على كبيره القيمادين نقول لها دا غيو اللي تغطينا القيمادين. C'est très compliqué, c'est très compliqué, والله. Je comprends pas كاين لا كابيلا كاين بارير ستشورم لي ديسيبسيون ستشورم بصح كاين ندير. Pourquoi tu as laissé je te connais elle même pas. Je te connais même pas, wallah, العظيم, qu'est-ce que je te raconte? Ah, يا عم دينا en fait, tu peux couper les micros de chez Dina. واخا نكون اذا كاعين انا اش كاين ميساج بريفي روح je te fais une bulle. Je lui fais attends اش قاعده ميساج بريفي تخمايد لا بول داكي اش قاعده ميساج بريفي دوالي اسكوز ما تديرو ديريكت اون لايف نهار. Non, il y a rien de grave, je dis pas des gros mots moi que sur banquine, je dis jamais des gros mots hein, jamais hein. Non, t'inquiète. اي فازي. En fait un exemple باش ازرع لك ذبنا الصحه شو باش تدفع عيونك كاين باغا تسقاض je vais faire un cadeau empoisonné. Car ce téléphone, il y a mon chat. Je connais tout, je vois toute sa vie. Toute sa vie, je la vois. Elle est très sur le téléphone. Tout. Elle est mieux. Ça va? Hein? Voilà, si. Ah, ce mec de là, je vais te couler, il était choqué. Il dit, ouais, je t'ai cagé, non. Juste, il faut être. Red flag, Sonia. Mais où je serais la mouchard? Je suis comme ça. Quand elle est le écoute jamais les gens, elle les attend elle est l'homme zor. Je pense que tu prends le problème à l'envers. Le problème est que tu l'as pris à l'envers. Tu l'as pris si t'es gars et tu es remonté, tu t'es dit il y a un problème. Je pense que vous avez un couple, c'est toxique. Ils n'ont pas de projet en commun pendant très longtemps. Il faut pas te lancer dans une relation. Il faut être mon nia, et une fois être mon nia, tu te lances. ولا شنو وبعد تصبر تحسبط. ملي طونك تصبر راسك خامي, tu peux pas تحسبط. يا بنت الناس والله جو ريسبكت طون شوا يا با دو بروبليم. نيات كيفاش نزاود مازال النيه ما كملين نعمل بس اتونا اون سبارون دخلنا مازال النيه شو كيتجن 2026 مازال النيه نو نيه ذا شو النيه بور توا جو سي با عاد النيه بصمتو مازال النيه بصمتو غادي حنا كنا نعرف حيل كيف ما لقيت بصمتو نعرف كثير حيل حكيم اما ركز امصمتو ينهدر نعيمه انا نعيمه نعم اشو كيبوين زرات بلي سي انتردي ديسبيوني ليسبيوناج ولا شي يروح يدير الانتردي وتقرا الانتردي ولا شي يروح يدير الانتردي اشو كيتجن باش يسخدم هذاك بور ليسبيوني يا اون كوز elle t'a trahi. J'ai des cousins d'Aguiné, j'ai des comme tout le monde, des cousins et voilà, des gens qui s'arrêtent. Il y a une cause. بغات découvrir ce مزورني وسولني j'écoute pas les gens, je te dis, je viens de te dire هذو على مادام زورني, j'écoute les gens et je fais à ma tête. Au bout de 5 ans, ouais, au bout de 5 ans de relation. ناخذ عليه الوقت ناخذ عليه الوقت انت زعما يون انت كيفاش زعما اسبيوني en fait tu vas espionner زعما Freddy, je te rassemble كان Freddy Ska. À mon avis, cette personne, il cherchait simplement une raison pour la quitter. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, t'as raison, il n'y a pas de problème, t'as raison, oui, je cherche une raison, t'as raison, oui, t'as raison, oui. Il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord, Maya Kral, tout à fait d'accord avec vous. Vous attendez une occasion. Merci, tu me fais les papiers, bye bye. T'as raison. Il n'y a pas de problème. Alors, Kabylia DZ, rester 9 ans s'il a découvert au bout de 5 ans. Il y en a 4 ans. بغاتي تسقادا voilà je مقرا مي تفهموني تربني تموت دو ما تيت نشطراك لا بيرفيكسيون نيكزيست با بغاتي دير راسها فريدي من كامل تدير راسها فريد مي كون ميم كونتينيوس ديراي بلوس روح à Marseille.
نو جو فاكد انا الحاجه في زعما ليسبيوناج هكي اون فيت تفضيون زعما يسبيوني الكونجوين الناس نعاشو اي بون فيس فيرسا كي تمطوط رقز تمطوط دونك اون فيت يكون لو شويه يتساف bon, même si preuve à l'appui et tout, preuve à l'appui, en fait, ils vont, peut-être la personne, il va oublier, il va mettre de côté la tromperie. Tu m'as espionné, donc tu m'as pas fait confiance. Donc, tu n'as pas craqué le sujet. Bah, tu as craqué le sujet, c'est dit, tu fais l'épreuve, et ouais, juste comme dit. Soit, il y a deux choses l'une. Soit, tu fais dans ce cas-là, Il n'y a pas gros sujet clos تساوي سخامي كتسنتك مرة سخامي soit tu lui en veux dans ce cas-là il fallait la quitter tout de suite. Non. ولاش لا جيبها مقرحه لك دير تشوف تسجل لاكوز با بدات مليح حاجي مقرن مليح غلط تغلط مليح نو الكذب مي لو كان يتقال دوغال سافريديس تخمي لي خير اسمي لي حواجه اكرسكي بوسان تروح صا خميس ترى غاس لما نجي ربط ولاد خرسكي بوسان ترى غاس الخيرس ارسكي بوسان كوماجين باسكو سميت حواجه je pense que tout ça je l'ai trouvé il a c'est tout à ton honneur قنا دي فارا j'avais pas mangé arwa الحيف comme tout le monde voilà وفغ على الكازون وفغ نسافي alors انايس تقرا مك تخدمي في الخير tu l'espion تعال تليسبيون ترى كيفاش ما بالقرنا خاطر غني موشا يس اكيد موقع انا ساقي بوسان تو الموند دي موشا لوتر داكور ne fais pas confiance ما حط ماري تا ما موشا تنكيت با لي كاميرا كاشيه كتجي تم كاكو جو تكرو با موس وسكتنا حكيم ما موس بنت الناس انا موس جوسكو بو واو زاد بوك دويك توسوسنا كاكا c'est une maladie معليش maladie non c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça وين تشكون وين تخدمان ماشي غلطوها ماشي غلطوها لا وين تخدمنا والله ما تشكو والله راني نسلم الدن ماشي غلطوها في التصا دو بولو اونتر لي دو بولو السبور شويه كاينين يبغيو يتبعوا انا معليش يا با دو بروبليم دو بولو ايفان وين تخدم اونتر لي دو بولو دو لا سال معليش سي وين كي هو انا ماذا كاز ما تمطوش اكيد قارب اكس ام شكاكنا كيكيا mais tu vas creuser les histoires ensemble. Attends, lire les premiers خدمن c'est l'histoire. Déjà la relation qui dure 9 ans blaise sans qu'il y ait d'avancement, c'est pas normal. في كيف 9 ans c'est الحياتيس شوف كذا 9 ans c'est الحياتي كيف كان في كم 9 ans ديال الحياة نوان c'est énorme dans la vie d'une personne. C'est énorme dans la vie d'une personne. ماذا c'est 9 ans يقدر حنا كان كيديك الزيت اسك تضيف نادم pour la relation اسك كواس عامين ماكس مع الزوج مي لي جون ça dépend quel âge مي اللي مقارن سي با لا بين 2 3 mois يكفى مي لي جون بالك الطاس تخمم الحياة بالك الطاس تخدم بالك الطاس مع مشي قدريمن ça peut se comprendre مي اللي مقارن سي با اسك 9 ans c'est الحياة تمسخر كتشينا شحال تكشفنا كيكيا هاد قيمتك ديال كاس اتفاق من داكوليس اتفاق من داكوليس pendant des années je parle pas de toi je parle des تقشيشين en général surtout la société narkabile حميلات تقشيشين تفعلنا كواش وزوجنا رانا il y a rien d'officiel جالس donc تقشيشين elles prennent le risque تخسر تيما la réputation elles sont connues ما قيمة 9 ans بدنا كوزرات donc القيمة تاكلو بعدا جو ديال الوقت نزوج الكازنا ديالها هذه يغيوس جاميتي ولا جاميتي السن هادشي يجي كلخ 9 ans الحياة تيس لا جونيس ينصلح لي زاني لي بيل زاني د سا في رحت 20 ans 25 ans 26 ans سي لي بيل زاني الحياة من بنادم دون جون في سي لي ميور زاني د سا في في كاستي وركاز يجات ابخي تا با داو 34 35 40 هتنادي هذا القاع هذا القاع باسكو خدعي سوينا des relations de plus de عندنا 6 شهور سي 2 ans بحركين الخسارة يعني عندنا عامين جامي تخدا جامي تشكيرا
جامي دو فوا دو كاباري خاطيني كل شغل كينيا سولي مسليني كيف سمحيه ورت كيفا ورت السا خاطيني الغاشيه طلبات تموت شويه كونوم je travaille j'avance dans ma vie que avancer واش الزوج دارها pourquoi tu l'as pas épousé je viens de te le dire ما نقاق اللساس 5 ans انه اخا ما t'avais largement le temps de te marier de heureusement خدم على كون خدم على خاطر faut pas non c'est pas ça c'est pas c'est la cause la conséquence c'est la cause faut inverser la réflexion هنا بالك ما يحبهاش la cause c'est la conséquence كتشيني par exemple يبدل تصاوض من شو كاسم c'est parce que ça a traîné longtemps donc c'est la conséquence le fait que vous avez pas fait les choses dans l'ordre et de la bonne manière mais si le fait que à la fin alhamdoulilah فقغس après 5 ans non donc c'est la conséquence c'est pas la cause Il a essayé de la corriger. Il a essayé avec des preuves et témoins. Tu peux partir à Château-Londres dans les 10e, à Gare de l'Est. non. C'est la conséquence. C'est la conséquence. Je mets dans la sakhami. بوغاز دي امغار تمورث نقي مرطا فلا حبيبي نعناك سمحي كيف عايشه دي فرنسا شحال عايشه دي فرنسا Je viens d'arriver, il y a même pas 6 ans. انت دي 13 فرنسا كنتي تموت تعدمت 9 مش تمورت aussi 20 ans دي فرنسا انا 22 ans دي فرنسا مش تمورت فيها جحر هاكي J'ai 22 ans en France, 22 ans. الله يبارك الله يبارك صافي 9 سنين ديال سميس 9 سنين تعيش كيف دي فرنسا تصوت داري ماني كتصوت خامة تاع تمطوط كونكوبيناج جو جغرا تاع شاري ديك 5 سنين لا غاسي معليش كشي 9 سنين قيت فضيدس كومون سا سفي دي 9 سنين وتبدا دار تصوت هذه يندمك من جولي حكيمه كاع Non, بس حكيم خانته les trucs qui sont honnêtes, tu vois, qui j'adore, c'est pas grave. زعما non وتزوج غير يدس mais je suis pas sûr à 100% تيني يلاقط لو كان قيمه 20 ans يدس je suis pas sûr non تتعرف فلاش تظل مفيسين تبغى ما تزوطم تعايش مام بون مومون كيف تربح وتقارن تقشيش تنيدير تيجي تبغى ما تزهم تبدا تزطم مسخر ثلاث موالف مساعدة بدا مومون كيف 9 سنين عدى ترابيد السلام عليكم اقلس وقارو يكون بغا تزوها مش انت حبيت تكلف كاع الناس انت اقلس وقارو يكون بغا تزوها يا هلدر حكيم نعم لو كان الزوج شخير جامي كتجيني ايدينا جامي الناس يحشكون نواقز لازم هذا الحذر فورسيمون راح تنقض في حكيم بيانتو تتفضل نعم اش قاعد اللايف يحشكون نرعش زعما حكيم الزراوين بيانتو تشوف بعض الامور الزراوين هذا راح ترحوا هذا الوقت ديالنا والله ترقي والله خدمنا انا غير سرقي لا تفضل لا شنو داروا لك بلوكال كاش مروكيه عاودكش كاع اللايف يحشكون لا يديني خدمه كخدمه كامل بصح ربي ما تسمى يخدمها ربي ما تسمى في الشغل ديالو معليش Lamia, je reviens sur mon deuxième compte. J'arrive. بونجور رزقي J'arrive. Merci pour l'invitation quand même, c'est très gentil de ta part. حكيم والله ما غلطك كي 3 فوا والله ما غلطت تزوجوا والله كانت تغنى لايف كاين تزوجوا اوفيسيال هذا دخل والله خليك كاين خليك كاين موقع تجيك ملخر والله تمطوط لو كنت دوغال سان لانغو دور زول الزول فلان الزول الزول لاباس خليك متنازعه صابرينا واش نعم واش طلعي ولا وشنو غدا اللي هضنا هذا وين كملت شارك ملبس مسكر شارك ملبس والله تريسوف على ميرسي حكيم بور لو بارطاج دو ليستوار ميرسي جيسبر كون حريص سلطات نو دي تو والله نو تنكيت والله ويلي يصب لنا ليه الدار نو وين انسان موديراتور سي صبر خاطينا ولدي اما سيالي كانت كملوا صح حكايتي خاطر في لا يون البوان كلو ني با داكور التربولات عرفتني وليد واقع
لا زولا لا الزول فلاك ما مفتلها زولا ما فا صافون زولا خير قال لي انا شو البوا ناقل مقد سلاق نيضاس مقد حكوا كلمتك يا حكيمة. ما ضحكوا فوخا منسن والسلار انت لا تكنيك ثمطوث الا كتحس بلي السلوط زمر السلوط مع نو السلالة تقول لا تكنيكو كيخدم en fait الا كتحس بلي ثمطوث اللي ايموسيونيل. non attends je t'explique comment bon Wagif Karit c'est juste un exemple c'est juste un petit exemple c'est vrai que des fois كما هذا عيو des fois دير عيا كي القيمة كي شويه علونجي نعطينا تولي ولا حاجه زعما تهضر كيجي لا تيطاير Mais زعما les deux qui sont sains. Oui, Navon, ils sont sains. Les rachos qui sont sains. Voilà, ils sont tous fous. La vie est belle, là, اسمي كاين شابونية كاع. صبغة على صبغة وين باسكو ممكن يرقز وين يدي تمحسس نارا في مولاني وستمحسس غير في مولانيس واش كيدير غير من الله. لا ماشي لا سمح الله يهديك ماشي لا سمح J'espère staff بلي j'ai essayé de te défendre. Oui, attends. En fait, c'est moi qui m'exprime mal. كل يوم تفهم كيش هو. En fait, فهمتك على ليكزومبل كونكاري كي زعما كتلقى معاك تسمطوتي وكخام تهضر زعما في التما بون الكريتيك سا سور ناشون هكا سا مو ريغارد با انا يضحكون كي en fait c'est pas ماشي زعما جو مون فوت سا فامي مي سي اللي خاطئ اللي مش ليك يعيك حاجه ماشي كي جو شيرش با سافوار شو زايكيني باغ اكزومبل سا سور شو تخدم شو تخدم شو سا ما ريغارد با يلقى لي جون يلقى الغاشيه تعلمن يوث الحاجه كو يفو سوكوبي دي سي زونيون ما تجد شغالك tu vis pour tu vis la vie des autres تصولي اولي كاينين تخمامين كاينين القيمه ماشي زعما on s'en fout de nos familles. Il y a des choses à تهضر il y a des choses à تهضر امتى زعما تقاول تما صارض لها غير وي استعرض باش استعرض يدري مني من يدري من الناس ساتورغارد كو توا استعرض يدري مني وول تمام نو شوي ديزولي فاش شوي ديزولي باغ اكزومبل اذا ما اسكا يدري مني ولد تمامني بعد ولد تمامني وسنتي تسالم بعد يوغا شي ان بروبليم فاميليال هكا دونك ايفيتي c'est pas que زعما je m'en fous de sa famille هنا مي شكل حاجه تقيبكو كانيس شكل حاجه شكي وصل قدرش chacun reste dans sa place qui j'ai pas besoin que ma femme me raconte les problèmes خفز الكونتراديكتوار غير لاس Voilà. واش رايك Non, c'est que là, le Rachin Kiniev. Sur ce point, en qui comme Marseille, on a beaucoup de points en commun, ça sera même kiff. Mais sur ce point, il se mahal, c'est à l'avance parce qu'il parle sur l'ouvrir. Tu étais en pause café à Joule, là. À LS, Joule 13. Je suis parce que tu étais en pause café. Ah, ça le frère. Il n'est qu'ouvrir. Un m'khala, il veut faire des barrières avec sa belle famille pour but ne pas avoir des problèmes prochainement sur de l'avenir. Mais après, c'est mal formulé. Dans un carré, dans le besoin et tout, il n'y a pas de problème. ميشون تاثورا كي قلت لي خارج دي نوتار مانيير سي مال فورمولين كي فهمت اشو غادي ناترافير مي سي جوست مال فورمول سي كوم سا كي جو فوا يفهم Ok, je pense que Paris quand même c'est pas Paris, Marseille tu t'as tout ça dans la famille c'est malgré ça t'intéresse pas tu l'écoutes. Ah oui, ça c'est la base. وين يسهوين كان يديني وين هذا الشهر يقرا قاعد سي دون بوس كافي رزقي ما الا تخدم دون بوس كافي بلوس مارسي باسكو تطويره tout le temps parce que quand je suis en pause café j'utilise moins de batterie c'est pour ça j'ai 5%. Quand j'éteins l'écran je t'entends toujours mais oui vaut mieux dans les commentaires que être comme dans pause café s'il te plaît. C'était quoi juste désolé de couper, c'était quoi l'histoire de Hakim là, j'ai pas compris.
Quand mais il on est a des avec l'histoire de traumas comme Marseille, Vénus, de Sophie. il n'arrive pas à s'en sortir. Et j'ai entendu des choses, je crois, ça m'a choqué. C'est quoi l'histoire de Mais Hakim? Hakim, on l'a Non, compris. il faut pas Qu'est-ce le qui t'a prendre. choqué? Vas-y, qu'est-ce qui t'a choqué? J'ai pas compris. 9 ans. 9 ans, t'as le temps d'obtenir un doctorat. Comment ça, 9 ans? C'est le cas, ouais. 9 9 ans, ans. 9 ans, t'as le temps d'avoir 3 enfants, de faire le tour du monde. J'ai pas compris. Pourquoi je suis arrivé trop tard? Eh ben, Peut-être que... oui, tu es arrivé On trop sait, tard. Oui, mais peut-être que c'est payé, il y a des choses que j'ai pas Il a entendues, peut-être qu'il a entretenu raison. une relation avec une femme pendant 9 ans, Ouais. et à la fin, la prenne parce que bon, Msoukassen, mais tu sais, je fais plus confiance aux femmes et tout, alors qu'ils se Mais sont jamais mariés. pourquoi, Ça a traîné pendant 9 ans, ben, Msoukassen, c'est normal. C'est-à-dire quoi, Même Soukassen? un couple marié, il a le temps de divorcer en 9 Ça ans. veut dire quoi, Soukassen? Msoukassen, ça veut dire, il a trouvé Alors, il est ils ont eu arrivé, des soucis. Ils ont eu des problèmes de couple qui ont fait qu'ils ont Oui, mais c'est ce sont que je dis. séparés. Enfin, les problèmes, ils sont Msoukassen, arrivés. هذا الشوك صغير لعب الحد Ah, هذا. Tu sais ok, ce que ça ok, veut dire ok. هذا الشوك صغير لعب. Ok, Donc Msoukassen, c'est ça. succès, c'est succès. Ouais, je vois. Msoukassen. Ouais, mais attends, mais il y a un truc je pense, après, on connaît pas sa vie, il faut pas juger trop rapidement. Vous l'avez dû, vous l'avez dû écouter parce qu'il m'a écrit, il y a quelqu'un qui l'a descendu. Au moins, connaissez Après, c'est là, après, chacun il donne الناس son تجيو avis. المهم يجوا كذا. Eh, Mais mais les parce Falcois, que, oui, il voulait parler parce que Non, moi je le connais. الناس صبيت كامل باسكو Parce que خساره c'est ممكن qui يتكاد. صبنت il a dit وكان زرن اشو نسبة اي فكنا كل حق. Non, mais لأنه attends, قبل c'est deux choses différentes. C'est deux choses vous différentes. l'avez par On exemple mélange. moi Non, je le sais écoute. parce qu'il est Si je resté peux 9 donner ans mon avec avis. elle. Ça dépend Non. les Attends, Lesqa. ça dépend et c'est C'est un habitué à échange, elle. Lesqa, Ça il faut dépend pas le D'accord. monopoliser bled. la parole. Ça Il faut être à dépend l'écoute ça et dépend échanger. il y a beaucoup dans les 9 ans là on sait pas c'est leur histoire si ils sont restés 9 ans il y a une cause quand même ils sont habitués il y a beaucoup de choses c'est leur vie. Mais Écoute, مهما كان نعيمة Sonia, 9 Sonia, ans, c'est pas possible. Des quelque chose à la Français, raison. دقيقة كلامي تكفى يعني. 9 ans des Français, c'est pas normal وتصوبرات تتضخم ما توفى Voilà, فيك c'est ça. الساعة. C'est ماشي ça. تموت يديني ضوار الوايم يترجو الله ديالك Même ثمود علي. زمرة تزوجها لا ولا تموت أغيلة. ثوار يمكن ينو ساتسي تموت ثوار تموت تتجمع دي صوتي ما تيمسو زوالي. Je sais, mais ديال تنيت الحقرة تمغرا. باقي اللي سايره الكواغب فاهمه كاينين انا في الفيف قال ما كاينينش سايره الكواغب كم 9 ans بلا كواغات. Mais pour moi, الكواغب فاهمه Oui, ça veut أفهم dire qu'il y a العقبة. un truc sur un. تخمم العقل. pour moi, ماشي عقل لا في il a dit ça fait 20 ans ça, à ce moment-là il y a le concubinage il y a beaucoup de choses je il y a sais beaucoup pas de choses Allez. dans tout ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est deux choses différentes. Même t'es marié depuis 30 ans, Zmat Suksar et Hadja, et tu divorces. C'est deux choses différentes. Donc, si tu te maries pas ils parce sont que pas t'as peur, mariés oui, je sais, mais si tu te maries pas parce que t'as peur qu'il va se passer des choses, bah, te maries jamais. Parce que même après 20 ans de mariage, il peut se passer des choses. C'est deux choses différentes. C'est vrai, il a وين شتاق. Il s'est passé des choses, on connaît pas l'histoire, on sera peut-être de son côté. Moi, ce que je comprends pas, c'est que quand il se passe des choses, tu finis la relation. On est d'accord. S'il se passe des choses, pourquoi tu restes avec quelqu'un 9 ans si tu envisages pas de te poser sérieusement et de construire quelque chose? Ça a pas de sens. exactement ouais. Sinon, moi tu finis la relation au bout de 6 mois, ليش tu vas انا finir au bout ودار de... سونيا تخصك سونيا وانت دارنا. après je sais on sait pas غير صار صدق il voulait raconter il voulait parler par rapport il voulait dire à Lamia et tout après Lamia elle a pensé c'est quelque chose de grave mais il a dit moi je suis pas vulgaire je respecte je suis un homme respectueux après il y a quelqu'un on a dû le laisser parler avant de Il y a personne qui l'a fait descendre. C'est bon, il a voulu descendre, on l'a fait descendre. on juge juste le moment qu'on parle nanana mais elle m'a dit après vous donnez votre avis est-ce qu'il est en tort vous le corrigez vous le rectifiez non نعيمة On essaye. أجد نعيمة. Je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. Oui, mais 9 ans. 9 ans.
Je suis pas d'accord avec ça. Voilà, Ouais. tu vas avoir des éléments supplémentaires. Je suis pas d'accord. À Sonia, vas-y Sonia. Je pense que déjà مي قارق 9 ans au bout de 5 ans il succède normalement soit c'est هضر clairement il a les enfin هذا هضر ندفنا solution soit il la quitte mais تلاش يبدا يتشوكو quand il y a un doute il y a plus de doute il faut la D'accord. quitter et puis c'est Et tout c'est ماشي soit راح tu continues, soit t'arrêtes. dans des jeux toxiques et il lui a fait perdre 4 ans supplémentaires même c'est Doniti Sinta mais c'est Doniti Sinta C'est vrai. ça collait pas trop en plus je pense qu'il a raconté juste sa version des faits parce que بالك لو كنت بتعطيني قلت لا تحكوا دغني صوالح c'est خاطر ولا ديك الشيء منهم ضحكوا مدينه نكيني جيتي ان انج Toujours la faute des femmes. غلط Non, 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 non non, mais non. les deux mais كاع même- même تاخشي سد Non, عليا non, انت non, non, نرجزني non, non. الشيطان نرجزني ديري Désolé. non c'est faux il a قال لي مدينه اللي غلطه كوايا انت غلطت كوايا voilà c'est tout c'est tout ce que je voulais كاين dire يعجبني تقول في الحاجه يعجبني تقول في الحاجه que j'ai jamais entendu jamais s'il a une femme il a ثنت شغل jamais j'ai jamais Je suis entendu ça j'ai jamais entendu une femme après une séparation après un divorce dire quelque chose de bien de son ex. Si. Mais Ah bah, c'est la moi, nature, enfin, hein. Merck, Non, non, moi, non, moi, c'est vrai que les gens, t'as l'impression que on rencontre que des gens qui ont toujours raison. C'est trop bizarre. Tu rencontres quelqu'un, il te dit oui, c'était l'autre le shaitan. C'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a tout le monde est le shaitan de tout le monde. Personne n'a jamais tort. C'est vrai que ça, je l'ai souvent remarqué. Non, mais non, bon, une ex, mais c'est vrai que c'était bien et tout. Bon, je le respecte pour ça. Mais normalement, le mieux, après un divorce, après une séparation, fermer le livre. Ne plus parler de la personne. Ni dans le bien, ni Il est déçu, à Marseille. C'est pas question d'être déçu, il est traumatisé, il a Il est resté traumatisé, traumatisé voilà. avant de chercher à connaître quelqu'un d'autre. Non, mais c'est un fait. C'est un fait. Mais wesh, Alors, wesh, il est voilà. très traumatisé. Il a dit déjà, il a dit au début قام الناس تاو الناس الهضر باللي كانت او يقعد يحس après il a espionné je pense qu'il a espionné dans son téléphone tu vois je sais pas si je crade il a pas le droit de faire déjà ça et pour comme ça c'est lui qui va Comment ça, il a pas le droit? C'est quoi? Non, ça c'est. Comme quoi elle est en train de le tu vois C'est illégal, mais c'est débile. Non, ça sur ce point-là, je suis pas d'accord. Moi, j'ai été. Attends, s'il te plaît. c'est interdit de faire ça oui je suis Mais tout à fait c'est d'accord. interdit. Oh là là là. Je suis désolé, mais. Oui, c'est interdit. نتصاوي باسكو تساوي ناس د الهضره في Ok. لقيت نخدم لا فورماسيون على سقيمتي دونك Ouais, سمحي. C'est nouveau pour moi. Malheureusement, ça, tellement au début, sa famille, Nanas Belli, sûrement elle l'a trahi ou quelque chose, elle lui a fait des choses bizarres. Donc, il voulait pas écouter les gens. Il voulait, c'est lui qui a après, finalement, il خدم هكا يتفد les preuves. Il n'a même تفاق تليفوني ني غا صافي انا شو تخدم شو تخدم. Vraiment. Mais c'est pas bien, c'est pas bien de faire non, ça. non, je suis pas d'accord. Là, t'es juste. Attends, là, t'es juste. Attends, non. C'est pas bien, moi je suis pas cours d'accord de avec formation. lui. Faut attendre la personne. D'accord, mais ouais. Sinon, ça va être la cacophonie. Retiens bien Je ce suis que pas tu voulais d'accord dire. avec lui, je suis pas d'accord avec lui. Je suis contre qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que je peux te répondre là-dessus? Oui. Mais c'est pas moi je suis pas d'accord Je avec sais, lui. mais je te réponds là-dessus. Moi, l'argument. Moi, il y a un argument que je peux pas entendre. L'argument que je peux pas entendre, c'est il a fait quelque chose de pas bien et il a découvert quelque chose de pas bien. Non, je suis désolé. Moi, là, j'ai une amie, elle avait des doutes sur son copain, elle voulait Vrad Zouj, etc. C'est une Française, hein. Son copain, c'est un Français et tout. Elle voulait se fiancer, etc. Mais elle avait des doutes vis-à-vis de certaines choses. Elle a fouillé dans son téléphone, elle a trouvé des choses. Donc moi, tu crois vraiment, là tu fais je sais pas si tu fais du soutien féminin ou quoi que ce soit, mais ce que tu dénonces, pour moi, ça a aucun sens. Elle a fouillé dans son téléphone, elle me dit qu'elle a trouvé des choses, et moi, la première réaction que je vais avoir, c'est lui dire c'est illégal de fouiller dans. Non, t'as trouvé des choses concrètes. Non, mais je pense comment elle tu les as aurait des trouvées? doutes, quitte la personne. Même les juges des droits français, ceux-là, on accepte. On accepte. C'est pas, ça a toujours été un flou juridique. Elle est galactique, le juge. C'est ça, ça a toujours été un flou Il y a une juridique. chose que je comprends pas des On la recherche de la vérité.
Il y a Ouais, une c'est chose qui ça. tient Dans la pas recherche de la debout. vérité. Sinon, Ah, dans ou ce cas-là, d'accord. même la police, c'est illégal de fouiller Non, le c'est téléphone. pas la même chose. Ils ont des accords, prérogatives. Ça a Nifner. des Pourquoi? prérogatives. Pourquoi? Ça a des Parce que, prérogatives. mais Ils ont sauf, des accords budget mais pour Ça, pour fouiller. avoir une ça s'appelle les dérogative. prérogatives. Attends, En mais fait, pour avoir un une truc اللي prérogative. أجيك تفهمها un truc اللي Oui, mais ضروري attends, أجيك je t'ai تفهمها un laissé truc. finir, juste laisse-moi finir 2 secondes. Pour avoir une prérogative, il t'est obligé d'avoir un soupçon de délit ou de crime. Sauf qu'en France, la tromperie n'est ni un délit, ni un crime, ni quoi que ce soit. Non, Donc, les prérogatives de puissance publique qui ont là-dessus. non, Il y a une tu peux pas, chose. tu pourras jamais demander à un Ashirkan, juge, à un procureur ou à un OPG, officier de police judiciaire, lui dire, voilà, je pense que ma femme, elle me trompe, est-ce qu'on peut fouiller son téléphone? Il va te regarder, non, il va c'est dire, mais pas tu te fous de ça, ma c'est gueule. pas ça, c'est Non, pas c'est pas pas ce qu'il ça. a fait, c'est pas ce qu'il a fait. يقارب لك, j'ai enregistré des trucs, enfin genre il a enregistré une application, il t'enregistre, il t'espionne, زعما الكاميرا اما audio, t'as pas le droit ni de filmer Mais quelqu'un c'est en pas le journal sujet. Est-ce qu'à la intime. fin, il a trouvé quelque chose? Mais non, mais سلد اش تقارغ سلد. Ça déjà, il avait des doutes. Normalement, quand t'as un doute, il y a pas de doute. Soit Non, tu pars, non, non, t'es non. clair, C'est pas quand soit t'as un t'es doute, y a pas mature. de Non, doute. si. Non. Soit t'es mature, tu poses les Les bonnes jeunes questions. نايمة. واش رايك؟ نايمة واش Soit, رايك Non. مع la jeunesse. soit tu quittes la personne. Mais c'est quoi? Mais C'est n'importe quoi. Donc, parce que t'as un doute. L'espionne, je suis La contre. net, je suis contre. Je C'est suis pas contre, normal. mais c'est pas une façon. Mais normalement, Attends, t'es ouvert mais dans ta c'est relation. doute. Moi, j'ai été en couple. Mon téléphone, je le laisse sur la table. Tu peux le toucher, tu peux le prendre. Je m'en fous. Non, parce que toi, t'es comme ça. Tu peux pas avoir tout le monde. Elles sont Eh parfaits. bah, je suis désolé. Non, mais je suis désolé, mais Toi, si, toi, si, tu si fais tu stresses, C'est ton point de vue. Voilà. je comprends, mais là, on parle quand même de quelqu'un. Je veux pas le défendre, hein. Moi, de base, j'étais de votre côté, hein. Je dis juste que sur ce point-là, excusez-moi, mais à la fin, il a trouvé des choses qui l'ont brisé. J'ai des nals frères, je suis assez d'accord. Oui, ça fait Il a trouvé, deux à la matchs, fin, il a même trouvé s'il des le choses dit qui d'une l'ont façon brisé. d'une façon un peu passionnée, mais je suis d'accord. Dès l'espionnage, je vous dis, c'est le doute qui s'installe. On fait des choses, yani, pour corriger. Il faut communiquer, il faut communiquer. Communiquer de quoi? La personne en face, elle joue avec toi. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. Elle veut savoir. Non. Si je vois que la personne joue, je la quitte. Hein. Écoute, je me casse même pas la Mais tête. comment tu vois qu'elle joue sans l'espionner? Ça dépend. Je vais l'espionner. Ça Pourquoi je dépend. vais espionner? Ça dépend. Moi, j'ai jamais espionné qui que ce soit et. Kini, je pense Ouais. que un couple qui ne passe pas à autre chose, pas au début de la relation, après que vous êtes amoureux, vous faites ça, les téléphones, les machins, mais tant que vous laissez traîner le truc et guerre, c'est bien au début d'une histoire. Mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Mais là, au bout d'un certain temps, mais d'avoir des téléphones, des machins, des حكايات, la même chose. Vous êtes dans une espèce de routine pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vos routines immatures. Des conneries. Vous allez faire des conneries. Ouais, Mais vous allez quelqu'un d'autre. Il faut passer à autre chose. Attends, il faut passer à autre chose, c'est-à-dire passer à une autre étape. Il faut se séparer. Soit vous êtes convaincu. Au bout d'un an, un an et demi, 2 ans. Mais après, on va. C'est normal qu'au bout de 5 ans, d'accord. qu'il dit je passe à autre chose. كاين في كاس Je الحق vais تفاصيل ما pas- الا تسني Moi, ce تسني que je ولا ما disais- كاينش داكور Je suis d'accord avec toi. Ce que je disais aussi, je suis d'accord avec toi. Ce que je disais aussi, c'est que faut pas confondre les causes et les conséquences. Peut-être, je dirais jamais que je serais du côté de la femme si elle lui a fait du mal. Je dis juste que. Je dis juste que. Sofiane, à toi. Madame Mia, je peux en placer une? Merci. Ouais, vas-y. Vas-y. Du coup, l'histoire en si je l'ai raté. Mais c'est لا حكيم وغالد حكيم قالك لاصطر بيجو قضات juste au moment un des 9 ans de relation, pas d'enfant, il a pas acheté de biens. C'est que qui va C'est pas marié, il a rien fait. Ouais, c'est bizarre. Oui. C'est bizarre. Il y a des couples. Non, mais c'est pas bizarre. Il y a des couples qui veulent pas d'enfants, qui veulent pas acheter. Donc C'est pas le sujet d'enfant ou Au acheter. bout de 9 ans. Non, Au bout non. de 9 ans. Ah, j'explique à Skype. Au Au bout de 9 ans, tu fais quoi en couple? Non, mais peut-être qu'ils se sont mis d'accord depuis le début, à Kéguer. Ils veulent pas d'enfants, ils veulent pas Non. acheter ici en France, par exemple. Non. Ils voulaient quelque chose de plus. Non, ils sont même pas mariés. Ils sont même pas mariés. Mais c'est pas les couples qui sont pas mariés, ils se disent on continue comme ça. Ils voulaient quelque chose de plus. Ils voulaient, Sofiane, ils voulaient. Ils disent là, la société kabyle. Sofiane, ils voulaient. Je vois ce que tu veux dire, mais ils étaient pas dans cette dynamique-là. Ah oui, j'ai raté, c'est pour ça qu'on commençait à devenir. Non, ils étaient pas dans la dynamique, tu sais, le couple, on se prend pas la tête, on vit ensemble et on voit. Ouais, voilà. Non, ils parlaient. حكي ما جد
La star, Hakim revient, Hakim revient. J'aimerais bien, il va donner ce. Il va parler, vous le laissez parler jusqu'à maintenant. جيم ثمن لا فادي يهضر اديني كل فوالا سكوبي ثالث والسلام. فوالا حكيم j'aimerais bien. Ro Azul. حكيم tu es la star du jour حكيم. Vous me laissez parler الاستمر بالعنان ولا شغلي؟ Vas-y Hakim, vas-y Hakim. هذا ريبونديرهم قالوا يا كيمي مستر مرثي وقال انا واسكساه وكيك دينا سفيان شعبان عرسقي جو سي با سي كي وقال ماشي وني تزوخر je te montre qu'est-ce que j'ai acheté ici تقيم toute ta vie en France tu ne vas pas acheter toute ta vie hein. Laisse-moi finir, je te réponds. Je te réponds, frère. Laisse-moi te répondre. C'est tranquille. parce que laisse-moi te répondre, frère. Vas-y. Laisse-moi te répondre, ma gueule. Là, tu me juges, tu me connais même pas. Regarde, je suis dans un pavillon de 2 étages. Laisse-moi parler. Je réponds à ce monsieur. كان حاكم s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi lui répondre. Laisse-moi lui répondre, s'il te plaît. Hakim, Sofiane, il t'a pas critiqué, gratuitement. Si. Écoute, s'il te plaît. Je suis dans un pavillon 2 étages. Tu sais, je te respecte. Il n'y a que les natas, les couples. Tu vas mal, il y a 9 ans. Naïma, s'il te plaît. Oui. Explique-le. Il a coupé le mic parce que tu es en train de t'énerver. Le message qui ne va pas passer, mais il va te respire un bon coup, qui n'ouvrira mais il faut savoir le dire. Sinon, je serai obligé de chanter. Je te remets ton mic. والله بزاف على الاستمر جوست باسكو تجوجين بالفيد كرها العقليه يجيني ديجا تم زواروث وغاخام اللي غيدوس وغاخام وحدي ميم اون 2009 انا بارتمون وغام بافيون اقلو 12 ايطاج بافيون سل البرويد فيد اقلي وحدي يديس جو لا افيك une voiture qui coûte 80 000 euros ma gueule. Des choses. D'accord. Mais Hakim, il t'a jamais jugé là-dessus. Il t'a pas. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Hakim. Non, c'est bon. Tu ne laisses pas parler. Oui, elle a mis Mais Hakim, tu lui réponds sur ce qu'il t'a jamais dit. Hakim, il t'a jamais dit ça, il t'a jamais dit t'as pas acheté ou t'as pas de voiture ou quoi que ce soit. Il t'a pas dit ça, il t'a dit avec elle, il t'a dit il y a beaucoup de couples, ils sont ensemble, ils veulent pas acheter. Il n'y a qu'ils veulent pas acheter. Il n'y a qu'il avec elle. Et t'as jugé parce que t'es resté avec cette femme-là en avant, t'as pas de maison, t'as pas de voiture, t'as pas de maison avec elle, t'as pas de voiture avec elle. Ça arrive dans un couple, ils sont ensemble, ils achètent pas, ils s'investissent pas. Il t'a jamais jugé, hein. Il t'a pas jugé, Hakim. Il t'a dit ça arrive. Il t'a soutenu, c'est le seul qui t'a soutenu de l'histoire. Il n'a pas compris, oui, c'est ça. C'est ça que c'est vraiment soutenu, au contraire. Oui, il t'a soutenu. Il t'a dit que tu as soutenu de l'histoire. أيا واش تمورتي كما يدز 5 سنين 4 كيس تيارنان باش سمح غاس 4 اما لا تبدل العقليه الكونترير 4 زاد بلوس avec le temps j'ai découvert un enfant caché شاشر يماس تيماجين انا مي شو بدينا هذه لي كومونتير مزوره لا سي لا تبدل واش اش بدينا والله غير لا et m'a caché un enfant Mais ça serait... Hakim, moi je suis désolé pour ton histoire, j'espère que ça va arriver à personne, mais je suis désolé de te le dire. Ça serait... Hakim, je suis désolé pour ton histoire, moi c'est un cauchemar, mais je te le dis. Non, attends Hakim, vous êtes tous parfaits. Hakim, je veux pas me marier, je parle avec quelqu'un. Laisse-moi parler, Mr. Morteo. مي نو كي فهمتو ثانكيني هضرات في تقدر دي صحان ما هضر يدما من 5 سنين 6 سنين انا نجوج انا دا لا ميري لاكت نمسفهمها ككينيا لي سيزوني غندير لي بروبليم شو ماجين ماشي غير الجوجه غنكيني ضرو اسمي ميشيل نرجع كوبي الماتش بوكوا
فهمتي ما كتبت ثانكي ديس من قصه سميت السناغ تخمي لي خرام دقم داوي غوز كنغرا الخيريس ترفثيه غي تو نفهمها كاينين هناك دون 5 ميم دو سون كوتي هناك دون 5 سيزون انا دار ميري انا نخدمو كل شغلنا صابرينا كوبي الماك je t'ai coupé 3 جو سي fois با شكون صابرينا يفتحوا لي نو ماشي سي با شكون يفتحوا لي انا كوبيتو تالمون زوج حايبين يغلقوه دونك واحد يفتحوه واحد يغلقوه جو بونس Mais même ça, ماشي انا سينو تزعف عليا كاس نورمال non, c'est pas moi. حمله غسله كي غاشي مي كان هكدينين الحوايج كيو جامي ما عشنا ناني جامي سين الجوالا كيني جون سوي سور كسانو كل زيستوار جامي كتي دينا كلا تنكتي ديت يلان تقشيش تقيس ناس 5 سنين 4 سنين كيس تيفكان ناس تنكس محيي ناس ما يدار دنا هكا دي مابيل تراس الخير صلا بوتو لتر هكا بوسان اريد ساسنين ديال عمريو مسمحها نافي سون بارتي يغوفيان با ذيك غني ماني وذيك خميني ماني وذيك خدم جوري نوي ماشي ذنتات ذيك كيف انا تصافو ساعه تجبدها كي ساكا تجبدها افيك تو مي ريسبي تجبدها كي توغي ليك جاشيت با جافونس با جو فو با دي كريدي جو فو با سا كي نو تو سا فو الفويي با باسكو افيك دي تيموا ماشي زعما تفك على لادريس تو تجي روحها تقيم على الطابله لان ركازاني تو سي با زعما باغول دو ما كيتش كاع يلاه الدريس تروح تسوق القهوه تقيم تكسر نورمال بلوس كل يوم لي سوارين كل يوم انا دير كاين جيكوني دي فيو ديت انا سيكي بوسن نحوس لي موشار اش كيضحكوا هذاك كاين زعما لا بتو السين لي موشار والسين تسلم كلش تسلم كلش Hakim, je peux te poser une question ou pas? Bien sûr bien Je te sûr pose une question. oui On a tous, voilà, déjà, on connaît les relations, etc. Je sais pas, Inkino, au bout de 6 mois, Oui. je connais 6 mois, hein, Ah. je connais la vie par cœur de la personne. Elle peut pas cacher parce que je m'engage assez pour qu'elle soit assez avec moi pour que je puisse connaître sa vie. Comment au bout de 4-5 ans, oui tu vis avec elle, tu sors avec elle, t'as pas vu ce genre de choses? Parce que ça veut dire forcément, elle a des enfants, ça veut dire, elle a un enfant, tu m'as dit. Ça veut dire forcément, il y a des moments où... 5 ans après j'ai découvert l'enfant 5 ans Mais après comment c'est possible? C'est il ça que je avait te quel dis. âge l'enfant quand tu l'as découvert 4 ans et tu es chéri Mess mais qui t'achète les messages Attends. Comment t'as découvert au bout de 5 ans et l'enfant il avait 4 ans? C'est-à-dire elle était enceinte? دي ليس بولت ماس يديروا احنا على الغوري دونك Non, t'as pas compris. Là, il y a un problème avec la temporalité. لا brasserie même ah oui Non, il y a un problème avec le temps. C'est ça, ouais, il y a un problème chronologique là. Tu l'as découvert au bout de 5 ans. oui Et l'enfant il avait 4 ans. 4 ans oh non le regret 5 ans tu as chéri Yves Mais ça, mais quand, attends, l'enfant, attends. تفهم تقبل ثمي استمورتي pourquoi tu pousses jusqu'au bac ديال شو يلان غير يعني pourquoi t'as compris qu'est-ce que je veux dire Non, فاهم. tu cherches à comprendre ça parce que Dina elle m'a trompé 4 ans un an en arrière Non, c'est ça que tu veux dire c'est pas ça que je veux dire. Écoute-moi. Moi je te pose la question. oui Donc comment t'as pas سمحي hein, je vais te poser la question. Vraiment, والله سمحي. Ce que tu vis, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. والله والله tranquille والله العظيم نورمال مؤلف مجاهد gladiateur مستمر t'inquiète pas Moi ce que je te demande, c'est comment t'as pas vu par exemple qu'elle était enceinte? دي يقرون شاشي راك مستمر تيوا 9 mois. ouais tu l'as pas attends أرزقك tu m'as demandé des détails يعني qui ne regardent pas والله معليش c'est pas problème donc l'enfant il était là je veux dire il était juste avant pendant votre relation parce que l'enfant quand tu l'as découvert 5 ans après j'ai découvert l'enfant il avait 4 ans ça fait déjà 100 سنة غنكيني la première année elle était enceinte استاذ استثناء كيش فقره اللي استمرت كيش فقره نقيت mais elle t'a pas trompé ماشي دايلاو elle t'a pas trompé après elle a connu quelqu'un avant elle a connu quelqu'un avant يصل القهوه ديك فوق بليان voilà ça va je te dis tout maintenant tu veux quoi au fait même Vevas ça va comment il s'appelle Vevas كاع في كايف ça va Non, c'est pas la peine de te Non, sans détail, sans détail. tu vois mais c'est des trucs
راه على الحوايج لا سورة مارطو ما كيوصل مارطو كيدير سورة جعلناها قلت بلا qu'elle refait sa vie. الا سورة معليش لا علينا ربي لا با refait sa vie laisse تغلط عرض غادي تشاشي ما الا با refait sa vie rien du tout 5 ans après qu'elle a fait une erreur 5 ans avant oui après 5 ans داين tu l'as accepté le point oui ناي كيكون خير كيسمى غادي تفرض غادي تقرر غادي تيذس اني لا نغلطوا لك الغاشي نشوف كي tout à ton honneur فوالا صغار انا كنت قبيليت ولاش تجري يهز على واضو ولاش تجري يهز على واضو ولا ديك يهز هي واضو c'est une erreur de jeunesse je l'accepte c'est tout tu lui as pardonné زين نورمال عادي سي لا في دونيس تاكل دونيس ومن بعد واش الزوج دار ديري ابخي عندنا تيصار بك عندنا كان تيصار ب 50 50 ولا دي لي دوت 50 50 50 50 ناس ادوالير ما تبدل ادوالير ما تبدل حتى الله يبارك الله اش تبدل ليغور غير لا كوميز وقف لك ابخي ولا دي لي دوت ولا الحقوق اللي كيشطحني يفوت كدير ربي الحكايه كي هو كورن الحقوق اللي نيا كاشي طاحي فوت كان لي شوز كوميسيون الحقوق اللي كيشطحني كان نسكر كان 4 3 سنين ضرب ساكنين اخو كل واحد جو مو سوفيان كرا سي تاع لاندي سلام جو ريفيان بلو داير تلقى لي معليش وفهم غير في الحاجه زعما تسكركر وي اوكي جو سي داكور مي تسكركر 6 موا 1 an 2 ans ماشي 4 ans سي بوكو كومين جو نو فو با نكرا خلي تخدم ولا يا دي تروك تو بو با مثلا دوك دوا توالف كاينين الحوايج جو بونس كو تون ايرور elle était là c'est ça ouais, c'est quelqu'un de reconnaissant et tu l'acceptes soit tu acceptes et tu avances soit tu n'acceptes pas et tu t'en vas à partir du moment où سلمني le moment négocié tu l'as pas accepté mais quand même comme يدس لكن غلط دي سين كيدس يفوت على لا فيغيتي ميم تقرا بود العقليه تمر غير تقرا الملح طاب هذاك كاينين تشوف جي بون بس تلقى كاين ملح فلاس émotionnellement tu y étais pas داين tu étais plus ça qui à partir de ce moment وإذا كيدير الجوج خملكو هذا مستمر توج جميع جوجا خملكو هذه هو ما فاصون حرشة مستمر حرشة ملي خدمة بيا الحمد لله جو كان بيا تري بيان با ما في ميم تري بيان ميم بون المفيد سورة المهم سي با فوالا كيكمل ربي يتفاهم لا قايده فاطمه نو جو نو با جو فيان تو دير بداو نعطيك من الاخر انا دا الصبر داك كنكسل ترومايا كيني تساعد واخا معليش تو الموند ديباسي باغ لا سي là je parle c'est une vie ça peut arriver à tout le monde en plus sur Call ولا ضرورس باسكو سي نامي دو نعيم ولا ضرورس باسكو سي نامي دو نعيم tu vois صغير après c'est pas la fin du monde Hakim tu vois non t'inquiète عقله دايد وين جي ان كليون à 3h30 alors ça avec des Sali tu étais très gentil mon ami et patient il était pas soutenu dans les commentaires là ils ont compris ton histoire t'inquiète كاين رقم قرا شو ان gladiateur شو ان gladiateur la vie belle qui c'est chinois اسمي سو كيتسالى mais Hakim après cette aventure là après cette histoire de trahison t'as connu des autres femmes t'as connu sinon في لو انت غنين عم دوز قبيلات ولا تجرى هو زعما واضح فغا الزهور حتى الوالا ولا صافا كوم سا وي تيتي با سيريو تيتي با سيريو حكم ساولت انا عليك للترمين في لايف كاين عليك من دموه ما تقراولوش تجري هو زعما واضح ولا مكمل ولا مكمل لا ما تدير واحد الشيء لا مسيلي ما ابخي باش ندير فهمتو هذا شوي وصري غير عم تفهم فهمتو دوار الذهب كاسان نقول بامي ما يمد ديميسيوني لا غيف بلو يما يديسان هنا ياخذ براسك لا غيف بلو جو فوا il arrive plus كاين كيما حكيم جو بونس كو تنيض دو سكو tu avais sur اقلت الخير ينو الحمد لله ما خصني والو لا سفيان لا انا مي جو بونس بلي كيفيو مشي يتخدم بوكيت مدارة سفيان il a pas dit ça باش يكذب يسعى على سعي انا il a dit ça dans le واش لو بلان في مالا في مالا واش في مارس محيه واش في مارس محيه لعنايه معليش c'est pas grave. J'ai raté ton histoire au début, mais juste au moment des 29 ans de relation, etc. Non, c'est une blague. Dans un couple, c'est pas obligatoire d'avoir des enfants et tout. Tu vois, c'est tout. Mais je t'ai pas jugé ou quoi que ce soit, au contraire. Tu vois. Non, Sofiane, il est très force à toi. Et j'espère que ça te dira mieux pour. Après, je vais dire un Naïma trop compris. Sofiane, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, de très très ouvert. Après, je vais dire un truc à Naïma en privé. Tu vas voir pourquoi ça finit complètement.
Après, je vais te dire, je vais te dire, tu vas lui dire vie privée. Hakim, j'espère que tu t'es exprimé تنير داش كيبغي الدنيا. وحقر باترون كي يسمو مقرا والله العظيم. كاين شي كتمني راه حكيم، زيد شي كتمني راه تمنيها كتاخذ لابيزمون باسكو tu es tourmenté je sens que tu refuses la femme parce que tu as مازالك tu es tourmenté par tout ça. Il a mal, il a mal. Tu es déçu, il y a une certaine souffrance dans ton parce que discours. moi On entend une certaine souffrance. Moi, c'est vrai qu'elle est là, il veut que le rachis, le monde, il est parfait. Mais le monde, il est pourri. De tous les côtés, même. De tous les côtés. Ça a été toujours. Je pense qu'il parle de son Non, il faut pas expérience. voir la vie de Son cette manière. expérience. Il parle de son expérience. Faut pas dire ça. C'est ça, c'est ton expérience qui جانك تولف donner ça. C'est des pays qui arrivent. C'est comme ça, il a pas mal fait les choses. سمحي لنا عنك هذيك توليك ولا غاشي. Il fallait mettre un terme à un moment donné كتشيني تغلق ضانيك تكمل فلسطين اللي راك يخدم نوك الغاشي ولا بارتير المومون كان دخول هاد الفرق كتفرق شي كتروحض اسمع انا عدد دوك فلاس زنزاش Je pense que tu es dans une étape de ta vie, Hakim Enda, tu n'as pas envie de t'encombrer avec ça, ni avec l'engagement que ça peut représenter, ni avec les contraintes, ni avec les avantages, parce que la stabilité est belle. Tu es dans une étape Enda, tu n'as pas envie d'être stable, tu as envie de te je vais te le dire, après de couper. J'ai prolongé 4 ans, heureusement, je vous dirai parce qu'il a avorté un enfant. Après de découvrir, il a avorté encore mon enfant un mot. Ça va? Merci, au revoir. Bah désolé que je suis même vu les histoires. Qui vous vous attendez à quoi? Ça va être zouj, mais ça va bien se passer tout beau, tout rose. Non, c'est bon. Zaghi, c'est bon. Zaghi, ça y est, Zaghi. Je suis désolée, Zaghi, c'est bon. Zaghi, c'est fini. Hakim, c'est un très bon ami à moi. C'est un homme, franchement. Il est sincère. Il a un bon cœur. C'est quelqu'un de serviable. Tu vois, mais c'est un bon cœur. Non, mais parce que tu es trop gentil. Ça peut nous arriver. Il a un bon cœur. Si vous laissez tout là, Alamia. Si vous laissez tout là. C'est quelqu'un de passionné. Alamia, il travaille aussi, c'est un chauffeur de l'ambulance. Wallah, plusieurs fois, il me propose des machines pour soulager les handicapés, les médicaments. Il peut me faire des ordonnances. C'est quelqu'un, il est très, très humain. Très, très humain. Il est en colère parce qu'il a mal. Moi, je le comprends. Là, il a mal, il a mal. Je lui souhaite l'apaisement. Moi aussi, ça m'est arrivé, ça. يوعر الخدع. يوعر la trahison. يوعر la trahison. Surtout الناس تخدم غلامان يقلعف نعطيها يسيد ليدي وكوريجي نعرف كذا عطا سلامان نعرف حملط زاد يوعر. Non, je suis désolée, Naïma, parce que, en fait, une histoire qui a les trucs qui a dit, je te rajoute, c'est de rajoute الحق. Even de شيء يدي ناطري. الحبيبه ثاني يوغيت ماشي 5 ولا شي دازولي بغا تهضر المهم لم ما تقول هذاك كان يوان ويبغى مديني وفغي غير يا كنت هذاك كاهي وتماتشي راه خاطر بري تقيش لي مسكين كيفا سوبي غتلفا سوبي غاكل الترومايا لي سو ديمور جوستومون زعما شغل ما تقول يوغينا سي بون. Il n'est pas prêt pour le refaire sa vie. Il a plus confiance. Il a plus confiance. Il y a un truc que je l'ai remarqué ici, on vécu ici au Canada, les Guinéens, l'éducation, les enfants et tout, ils leur préparent pour les déceptions, on n'était pas préparés pour les déceptions. C'est pour ça on trouve des gens qui sont vraiment à l'extrême. Déprimés, traumatisés et tout. Mais de Guinée, nos enfants, si il y a quelque chose qui leur arrive, ils sont prêts. C'est normal. C'est le parcours de la vie. Mais la société, c'est pour ça on est malade. Oui, on n'est pas. La déception est déception. On n'est pas prêt. Voilà. فوسي حكيم نروح نكونتاكتي سعيد بالك دايوغ والله زاد هذا السعيد يظل باش واش يهضر انما د غيان 100% dans la vie غيان ما كاش ماشي بالعاني نو ماشي بالعاني je voulais faire autre chose si il faut il est déçu il a plus confiance il a mal le modérateur guerre
Une chose à Mais, comprendre dans la Madame vie, Mia, une j'ai bague envoyé تخمر un message. اون ايماج et te اون blesser. بلان ايكرون مي وزغاره ما كانت تخمر فهمت خدمنا لا Il مي faut que tu te mettes filtre image تشيني غتخدم لا كام غتخدم لا كاميني كتخدم filtre effet pardon effet اوكي l'effet écran vert de la photo ماشي de la vidéo et après ملي تخدم l'effet نير il va te proposer de choisir une photo. C'est اوكي écran vert هكا كاين écran vert te mets pas devant si t'as pas envie de te mettre devant. فيزاج نتكملها لميا في سعيد. Alors Là, je l'ai contacté à Seguin et il a répondu. T'es un cas désespéré. T'es un drôle de Pokémon, il dit que ça sert à rien. Il dit que ça sert à rien, super. Non, on s'est mis d'accord, tout va bien. Et puis voilà. Mais il est très bien, intéressant. super. Et puis voilà. On est tous des accidentés de la vie, donc faut pas juger jamais personne. toujours les بوز على Naïma, وضعك tout le temps. Naïma, je l'explique, je l'ai pas jugé. Parce que moi, je juge jamais personne. Oui, Déjà, oui, je je me le juge connais. une Kenya, je trouve que c'est un peu bizarre. Alors là, Tu juger sais, les autres, je juge jamais. Tu sais, je parle de mon expérience. Lamia, est-ce que c'est possible que je parle ça m'arrive une histoire qui m'est arrivée. اوكي عطوا دقيقه كان مصطفى تفضل دير حاجه. Là, justement, on s'en fait là, oui. Je voulais juste rajouter un mot à monsieur Agui Hakim Agui. Vraiment تظلم بزاف. ولا راني واثوينا شغل يطاكيني ديريكت كوم كوا سي لوي الفوتيف الوغ كي لقى بنادم اللي ولي قبل ليستوار لا بيرسون ما كيتيعاش بوتيتر بالك الا يحمل يتمليح نغاشو الا سوبورتي بوتيتر 5 ولا سيزون كوزينس باش تبدل وتبدلها لها مي وفي لقى راه غتنصدلم. ça colle pas justement et قيمي 9 دابا شوف فهم raison vécu خدمنا كل شو خدمنا raison vécu une vie de couple متيو غارة c'est pas ça colle pas mais حملتي فاتيا قبل ما تقول حاجه. écoute mademoiselle madame ام دارنا وين شوز وكاين يتبان مد شحال لك قيمي 5 ou 6 ans. قيمي 9 ans et 5 ans il a découvert la petite fille il y en a 4 ans. il y a 4 ans بعد اش قلنا لك 4 ans لا فالي تيار انا غاتيج معليش الا كنت ساكن انت راه الحقيقه كنت كان باسكو غتوالي كاينين لو لايف كاينين سمحي كتوالي سمحي غالميا كتوالي لو لايف كاين ستان لايف الا ان سولاجي الغاشيه وين يبغى هذا يزوج هذا يزوج الله يبارك وإلا قرانا رنو أغيلي في ويا ضكا بصح صالح خويا صحيت ام درنا اون استوار كو جي فيكو كينيا جي 50 طون مازالو زوج غارة قيمة ديوث 11 صافا 11 بون سي بارون بغينا راه يتفكن يا با دو سوسي تزوج تقيم الوركازيس اون افير دو 2 ans 3 ans سا دي بروبليم. Elle m'a recontacté, نمسفهم يا با دو سوسي بلي attend une instance de divorce, elle va se divorcer, ça y a pas de souci. À la dernière minute où elle a يمكن نورمال باسكو حملها تما كاين ولدي ساولن ثوره اوكي الله يبارك الله يحفظك كاين قبلها دونك Orger, j'étais prêt déjà même à se faire même l'avocat, il n'y a pas de souci. À la dernière minute, les papiers de divorce, au fait, il n'y a pas de. Ou là, je dis 14 heures. Avec qui? Donc, il a. Avec. Ça fait. Non, mais la question, c'était avec lui. Avec l'ancien Gazix. Non, avec ويض ماشي يون avec ويض. يا ربي. دونك إلا قرن الصدلام الغاشي وقبل ما نسل لي زيستوار. يمكن زادك شي خمسة مشاريع كاج. نو والله ما خما مشار ما والو والله سي اون كونسيدونس.
C'est une coïncidence, j'étais de passage au faire de chez Ilan. Voilà. لميا سمحية تحكي لنا كي نورمالمون إلا قلنا خاطي سينو اون فا با انكوراجي لي جون باسكو كنا متستلاوين تديرونجي كنت كاينه كاع. Non, 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 non. Non, c'est juste qu'il y avait. باسكو ديجا كميني دابري مشى كنيز تيريبوندي ضوينا شغل تبغيض تفقد الحق إيثاكي قال لي يدسم بلا ما تصنت. نو سي با سا. Non, jamais de la vie, c'est pas ça. C'est juste qu'il y avait un tout petit point qui m'a interpellé dès la fin. J'ai analysé. Non, j'ai analysé الهضورين ممكن إذا بيتفهم ما يغار مصطفى ماشي سبب التروماتيزم في تلاوين ثورة سطح تلاوين سوي التلاوين والله écoute والله ما زبر التروماتيزم chacun il regarde les choses avec son propre prisme parce que chacun il a son vécu ça un petit تمثال نكون de façon tout à fait rationnelle سمحيه نكون نتولي الحوايج de façon tout à fait rationnelle parce qu'on on n'a pas vécu il y a des choses donc نتولي les choses de façon très logique très simple et très logique. Exactement. Tu avec ton propre prisme, le prisme de ton vécu. Tu as été avec une fille شحال سنين. C'est plus émotionnel. كسناك مع الصغالد مدورال داين تخصاكنية dans une certaine mesure. السكسات ماشي السكسات نهار نخلصها مشاركتين. هو فعلا خلي مقالة دغوالة صغيرة يعني عامل دون كونسيدونس دو باساج وي ربي كيشجعنا ردينا يبغى كيصوفي ربي ما يحمل يون ربي ما يحمل يون وسيتمنى راه ندير الحمد لله وي هذا ربي سمع ديك تقفلي صافي كديك تصلح. Je تحكي dans l'histoire, elle tient debout, mais il y a des trucs qui sont pas très carrés dans l'histoire Nines. خاطر je pars du principe que كذا قبيلية ما يبغى يحثى من الطوط déjà il va la préserver il va pas بسمحية وإلا قرأت الظلم انت تفقد الحق تقشيش دنيا نور كوث نتسين الحق انت l'histoire ne tient pas debout لا تقشيش لك الخسارة في الله يبارك في الله تفكي غير الحق خويا كل يوم on parle du principe كتشيني تقشيش تلقى حمراء كي حمراء تقفى لو كان تفكني مولاي شحال تقضيت au bout de combien de temps il دوران ولا شكاب سينغيلس كاين سنات بالك زمرا من واحد طاروا 4 موا 5 موا روح غير فافاس فوالا كي تفكينا تفضل باسكو حمص mais au bout de 3 mois je dis les étapes du deuil حتى لي زيتاب الدوي وانا كنا حبيبنا انا مسكين مازال يدير لاكولار سمعتي طلع شويه كانت تدخل انت الشوك لدينا باتات شغلت اثن اونطا لاكولار وكل لا تريستس دونك مازال سو كتيكيني لكن هذه حلو مازال لا ريزيلياسيون لاكسبتاسيون لا قاد يقبل بلي كاينه كانت لا كونستركسيون مي لو فات يساولد ولا قالك مي سمحيه لو فات يساول دار ذاكيني نورمالمون دوا اتر اسي كوتي بوتيتر ما نزمرت نسولاجي شي طوح ماشي ذاك مناس نكمل سمحيه قلنا الحاجه باسكو مصطفى Non, il n'est pas prêt, Alamia. Il n'est pas prêt. Alamia, tu peux pas. Tu vas lui faire du mal. Elle va souffrir. Elle va souffrir la fille avec lui. Parce qu'il aura jamais confiance en elle. واش كتفهموا حاجه مصطفى كي ان فيت لازم كنت تشدي حكون ما الا قلت غلطه كاين يخسر غلطه ما يتقشيش الدنيا يقول لي ذيك جو بو با لوي بارلي باسكو لا شي تلاقي دونك سير ريان تطرغوي في الناس تشوا انك يولد انت يهضر انك جو مو بيرمي جوست تفكر رايي وفلاس انت ولا شي جو لا كوني با جو سي با فان شوي با داكور كوني تخدم مي زعما غادي كان بليك ليستوار نيس انت كوم انت دي حكان بليك يا دي بوين كي سون با تري لوجيك انك تاناليزي جور لي شوز دو فاسون فاكتويل و تمارا ليموسيونيل شي كل زعما كاين التروماتيزم دونك فورسيمون جو في جوجي واقي نرفاقي نو هي حكايه دي في لي فينينس يا دي تروك كي كول با سي تو ني غاسني دير شوثن مي لو فات شغل تو ايتي شوكي ديجا ميني
Kemmini, Steve Madim, tu étais choqué. Mec, 9 ans, il n'arrive pas à acheter une maison. Non, écoute, هذا اللي راه اشتي Ça veut dire que non, j'ai pas parlé في كيهضر غير في دريمن كيهضر في دريمن نفس الساعه non هضر راه يخدم راه لا سيتوياسيون وين زينه الور كيما تنسينا ماشي اللي كيدير ماشي اللي كيهضر نفوس جايه كذا فالني كاين مصطفى سينا ميوزان تحكي في مزوارو وتكمل راه نكوني قرنا كزقر اش معنى سي ماذي ماكي ستيماديم ستيماديم داكور كويس Non, il est si tu l'as fait. C'est-à-dire que tu avec toute ta personne, tu n'as pas pu satisfaire le hajjanier, il n'y a rien qui peut satisfaire. C'est pour ça que c'est un terme kabyle qui est pourquoi vous êtes choqués يا اخي كيقسمي تخلق دونيت البريمير كلمه كيدوني تاكيني سي هابيل وقابل على جال فام il y avait des problèmes pourquoi on est choqués pourquoi on est traumatisés on n'est pas choqués qui n'a pas ils sont rentrés dans une étape de toxicité ils se قرر vite la relation en dehors du mariage parce que ما إلا سكتر تحاول مثقفاش اون دور دو مارياج حاشا المشاكل كاينين حاشا الخساره تبقى كاينين ماشي الخساره تمشطح الخساره تبقى دونك يفو ايفيتي ماشي ميم يعجبنا الزوجين ورحنا الخمس وي باش نسلم لميا هضرات شويه في لامور في الحنان لا انا ساقي حكي كلها قرا على شفا حفرتين اخذ مرض en plus la base الحمالة كل المارياج كي c'est la respect donc mais il faut déjà regarder il veut pas te préserver mais il veut aller dans l'autre sens c'est-à-dire qu'il y a non mais il y a les avantages du couple oui t'as déjà يزرب لي l'histoire où elle est mal barrée après c'est à deux tu sais à deux سمحي نعيمة زايد ارجاز ما تفيض اسم التليفونين سي فيرويت داير ديريكت جيت نخم بيان سور ابين اثرات جوج الله حكيم يفوت جوج الله ما نفقشيش سني ما انت فالي يسو ادولت لي دو انت ليش طومبي il va faire une relation interdite avec elle peut lui dire non elle peut ماشي جوستومون سي كراف انت اصلا في المغرب ولا لازم كيتسجن تخصك دوزا ماشي هو يسخدم من لا سيتوياسيون كلشي كفوسك من الطوس زيد انت فاني كيخدم الغاز مي انت اش بروتيج tu vois انا سي بور سا تقرر كشيشين ما تولي دار الغاز اي تو بريزيرف با لي طومبي سي بور سا دير كشيشين راه في بالي مثلا de toute façon on peut dire je t'aime à part les paroles bisous à part des bisous non les cadeaux les fleurs les parfum 200 balles ما تخلاكي الحمالة قمك والله ما تكزيستي الحمالة النظامية عايز زايد واقي صوبي ما قديني ما حملا كامل باللي غصة تحمليك ماذا تصايب انا كنتي حملاك غاسو تطفر كونسيديراسيون يا مصطفى عليك لي طروما سفيان والله العظيم ما في طريقيا والله ما تروماتيزي ما والو مي في الاول سي صباح لا فيريتي راه كان والله راه قمرت ساعه باش مسونا انتري كونفير لي فام والله شغل ثقيل الدور كيحبي بالك راك كيدون جوست عقد نخدم لا دي فاتوالي ما تشيتي راك 11 سنين ديال عمري وانا غاشون 20 سنه مازالو تاع 10 راك تشيني دونك زمير راه يتروماتيزي داك تشيني الوغ كو سوي طريبيا ما تشيتي بصح خاطر مصطفى سليت كاين ماشي التروماتيزم on sent une certaine amertume dans ton discours وكاين تقارض ولاش تيري ولاش كيشوتاش لي بابيون كيشوت لي كيور كيدير الديسكور يني كنصرا كيدير شويه هذيك بوزيتيف تجبد الخير هذيك بوزيتيف تجبد الخير
والله ça n'existe pas والله. Non, il est positif باش تاتيري هذا الخير يماني. Donc t'es négatif, tu vas attirer que le négatif. Je suis content là, je suis toujours positif. Je n'ai jamais été pessimiste. Est-ce que Dieu existe? Je te pose la question, est-ce que Dieu existe? Hein? Est-ce que Dieu existe? واقعين تستني بالك يون جويف مين اكزيستي. Mais ça ne tient qu'à toi d'y croire ou pas? Un juif, c'est ما exister ربي ما كاين اكزيستي كيما تديني كاين سوي ان كابيل. Mais pourquoi Dieu existe parce que tu y crois fortement. C'est normal. Et c'est pareil. Si tu y crois, elle existe. Mais là que tu as décidé de ne pas y croire, eh ben, tu existes là. Ça ne tient qu'à toi d'y croire. Ça veut pas dire et de le chercher et de le personnifier. C'est-à-dire, c'est quoi pour toi le modèle de l'amour? L'amour mais maintenant, tu as décidé d'en faire abstraction et de le supprimer, et ben il va disparaître. C'est pas question qu'il y a de Kenya. C'est des cas كل يوم مشيتي تعيشي هكا. إلا يوم peut-être غادي افونسي ديال الحاجة غادي في مانيس إلا يوم هذه شوية. ومن بعد على بيرسون مشي باش يدير سير تكزيستي راه ثاني عيب سنه الدنيا غير هو تكزيست راه ثايرين من اقرا نبدل لا انا لا صافي بس نو الا كنروح الا كنخمم خدمه دابيتود خدمه روح الخمس سونداج شو سونداج خمم لو سونداج انا في 90% هذا من بلي سا نيكزيست با ثايرين. Alors, on va faire un sondage. Est-ce que l'amour existe? Heureusement que ça existe. Mais الساقي ديال اللايف تلاوين كانت يقلن 17 لي موديراتور تجيو لينا راه مي هذا هي تصريض عطيني لك تروماتيزين ça n'encourage pas ياك تاقشي شي نزوج انت كاكي لا فيريتي ولا المونتاليتي ياك والله تهضر غير في لامور تنوفير تويك لا مي لامور ça existe et encore heureux هاي خدمت انا الغاشيون ودينا كويس نعم الغاشيون ودينا كويس على شفا حفرتين والله العظيم كاينه ترى بدينا يونكم هذه ماتشي والو هذا هذا ولنا جون بوت ديفيزير الحاله اللي صارت ثلاثه وثمانيه وزوج اللي ثلاثه بارامور اي سون تو لي 3 heureux الحمد لله. اي فوالا دونك سا اكزيست لامور صافي وان شاء الله تفهموا كلي لامور دو فوتر في تعيشوا كلي heureux فو جوست ريستي بوزيتيف لامور دو سوا مليح لا انت كل عليك L'amour existe-t-il? Répondez-leur de la question. Est-ce que l'amour existe? Est-ce que l'amour existe? C'est ça la question. Comment on répond? Psychologiquement. Emoji, ouais. خدمت لي كور سي ça existe خدمت لي كور قليك وانت تصيد كنت الساقي كنت متاير بحن والله لا دغلا دقيوتك تحمل راك تحاذر طلعت تمطط في اللاسه هكا والله تبدل رايك ماضي يا مصطفى والله سيري لحياتي كتوالد تواليت والله بابيون دون لو فونت خلى الله ديك الصباح قال لي بونجور مون امور بونجور الله ربي الله ها ياي والله الحماله العنايه والله الحمد لله qu'on lui redonne foi en l'amour à lui là. Ah bien sûr, non. Sauf tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Sauf il faut jamais dire non. Tant qu'il y a sondage, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la vie. 2 minutes, ça suffit. 5 minutes. 2 minutes. Alors, 5 minutes, l'amour existe-t-il? On fait le sondage. L'amour existe-t-il? Ça m'a un petit emoji bleu de guerre. ويجي AB هتكليكي في لاس او ندي proposer l'amour existe-t-il خمس وين غنا. Il fallait mettre une troisième option, je sais pas encore.
مازال لي اون ريشيرش والله ما عرفتش غيلات بالله. Enfin, heureusement, لن يركز répondre ندوي. Ça fait plaisir. Répondez, on a 5 minutes, on a le temps, on a le time. Sofiane. كذا انا لم يشوي اوكي بور لو تروزيام شوا. يا وي يا نو. ولا شنو on a dit كاين ساعات سميت جوست ميليو. ما كانش كيري سي با ان سيستيم بينير 0 1. الرياض يثك تلمس تنظر. فوالا كاين برد. يا وي يا ما نو تكومبليكي من ولاش او تعاود نيجاتيفيتي. فوتينا جوست دقيقه لي موديراتور هكاك زوينين كيبقاو مخاطع كيبقاو نيار ديال الناس او الساكي ولاش باغي سيدي ولاش مسكين. سوجي سلاميه. لا باغي ساكي ماتشي واقيل ماتشي. Fin Waggy, 80, il y a eu 11 votes. Des 11 votes, il y a eu 9 personnes qui ont dit que ça existe. 2 personnes qui ont dit que ça n'existe pas. ظهر الصحة غير لاس Attends. سينو ضمن بلي ça existe. Eh, vous voyez, Kounouen. لميا بيان On سور va سا refaire le اكزيست sondage. Heureusement que ça on va refaire le existe, sondage, mais c'est c'est une rare. option. Le لميا vrai وين tampon, دينا c'est النو rare. وين دينا بلوكي. الحمالة الله يعافيك. صغيرة. هذيك رد وذاك يدينا نوت واتشي ريتن باسكو سي والله والله عرفت واش يسندوني فيهم. اسنا راه ستاند باي دي ماشي والله. اللايف الماتشينغ حبه بكثره. النار زواج ولا ضاتو يدينا نو. الدرسة الحمله راه فيك ديتي راه الحماله بريمينا شي مزوج غاره شي مدو في دار تنطوط سي با لوجيك. بيان سور يكملي نو 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 تكمل il عقلها croit même pas. نو 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 ودير لا بون بيرسون ذاتس ات سي تو. كي دي فاسون اللي دينا غير ماشي نهضر ليا انا نكونوا أخي فاهمين داكور كومون فوز اريفي ا اوبليي توت اون ريلاسيون. هادشي كيقولك تسقسي دوك نورمال سي الكازا لا كاين ندخل عاد. في faut l'oublier c'est ça. ولكن نكون ثولا دايم فاهم مي شغل نتعطي لكن نفهم comment vous arrivez à passer à autre chose. La personne C'est est la comme si vie, elle n'a écoute, jamais on va pas existé. rester. On va pas pleurnicher toute notre vie. Hein. Le temps passe ايه vite. ذا الشاقي نكوني سي توت لا في نكوني اركز ما يحمل سي بور توت لا في ميم سا يزوج يزمع حال مازال يحمل ثم دا كنت سنيك حمل ثم زوج البريمير مو امتيها امث صبي. مش ضحكوا غير في لي كارت دا راديو جينيراليتي تقصيرك انا تقصيرك. لا ما كاين ماشي مشكل. تحمل وضعك تقدر تحملها كما قلت تقدر دارت بعد الله غير سباتوش بالك يا اخي تسوك شي نص تصودارها غيلاس نعم غير سباتوش لا تقصير Dites-vous Belé, que la seule ressource qui n'est pas remboursée, c'est le temps. Donc, mais ça n'a pas marché, que on va passer à autre chose. Next, c'est la vie, c'est comme ايه ذا ça. الشاقي نكوني quand vous voit vous n'existez du jour au lendemain on se dit comment elles arrivent à faire ça. du jour au Alors qu'on connaît, lendemain. on met vraiment beaucoup de temps à passer à autre chose. Que nous, Parce du qu'il jour faut au être lendemain, c'est factuel, bon. machine. Déjà, de Il- un, vous vous préparez, vous lâchez jamais un homme avant que vous soyez prête, contrairement à l'homme. Que nous, quand vous lâchez quelqu'un, donc c'est bon, t'es prêt. لم ديري لنا بوز مزيك Une femme, quand elle lâche son homme, elle se débarrasse de son homme. Donc, elle a été prête il y a très longtemps, contrairement à l'homme. Et vous pouvez pas dire non, l'inverse. Votez, t'as le il est en cours. Ouais. Il est en cours. La vie est courte. Votez. On va faire une pause musicale. مصطفى ثاني مالتي كي يديروا كذا دير فود. مصطفى ثاني مالتي. الله يسلمك. ميرسي بوكو مصطفى وغالد ماشي هو ولا حكي tu es un habitué يعطيك الصحة. ميرسي مصحيت. جيم بيان لي كومونتير يدخلوا سي توجور بيرتينون يعطيك الصحة. مزية صحيت. اكيد يفكر بك الله فينا كيحمل ان شاء الله ربي. هادو غير الحملة الأولى. Il a disparu le sondage, les madame. أنا الريخ سيدي وزعي واش سي أغيتي. هاك الصباح باش تسير نبدا نفوتي. l'invitation.
إلا قناوي كون فوتي لا كومونتير مصطفى باسكو سي توجور بيرتينون ميرسي نعاود نفوتي كلشي في السقمنا اما الساعه موسيقى اسمي ذك قبله غير متوقعه بزريغ وتلتم غير ربي شايعك دوريني وتنادى نعيشك ربي شايعك دوريني وتنادى نعيشك حملت تحمل غيني وحلا غي فرقي اسميك محمنا كلشي في السقمنا اما الساعه موسيقى اسمي ذك قبله غير متوقعه بزريغ وتلتم غير كيف كان قيمك سمانات حميلك سمانات زدغوني وسنن سلك داخلنا سمانات كموني وسمانات حميلك سمانات زدغوني وسنن سلك داخلنا عسلان دونيكي وينك فيك صدغينا نتكلمك في المساني ويفروخ اسميك محمنا كلشي في السقمنا اما الساعه موسيقى اسمي ذك قبله غير متوقعه بزريغ وتلتم غير Je vous garde 4 fleurs, 2 kuragi pour atteindre les objectifs et guindégué, s'il vous plaît. 4 fleurs, 2 cœurs. شحال الوصال نكسلك ربا وتسهر وكل ودام الساعة عز الحلال يدم شحال الوصال نكسلك ربا وتسهر وكل ودام الساعة موسيقى كل شيء وكميدنا شغال نبقي لك ونعيش الدنيا كلها فينا حمنا شعرك معك موالية أسكت روحها عدا شو تبغي ضمداوي Très bien. Atteindre les objectifs. J'ai fait des petits objectifs. J'espère qu'on peut les atteindre. C'est bon pour le live. Merci Souzers, Mtafas, merci. Mustafa, dire que Rachid, parce que Ch'ti a demandé une sondage, donc tu vas attendre Ibn Raman ou le résultat. Est-ce que l'amour il existe? Non, il n'existe pas. Il y a un Barcelone qui a demandé un sondage. C'était pas. نورمال نعم داخلي كنت تحضر بلي l'amour il existe. نعم داخلي كنت تصيد كنت الساقي Votez. Est-ce que l'amour existe? كاين غير اسمه اللي كيبوكو تا دارت بوكو قالك انت صحاب الدار نو سي با لا مي كي زميرة ديني راسك اكزيست با كي زميرة ديني باسكو فلو درت الحلال لقيت موطو 4 فوا
قال غتزبط مارسيل عرفتي هذه فاك السونداج كاع صبر مصطفى كتسالي دونك غندير لي نير ديالي الوغ on a 12 votes مسكن لينا سعيد 8 En plus, là, les Espoir modérateurs, 8 maintenant, voter. Oui, Ils arrivent pas pour la oui, plupart. oui. سفيان سفيان بربروس يقال حاشا نسيت جو نسي با انكور ويلا يون شتيني غا مصطفى نضرب ولاش سا اكزيست با ويا داك كفوتي اللي قال سا اكزيست ازل رشيد دي دايشي سمكور فلور ميكسا ساره تدرس الحماله الكريم سونيا تو الموند قالنا كل سا اكزيست يا مصطفى tu t'es retrouvé seul بصح تهم في راكي إلا كتقيم بيدنا ولا شتي tu vas finir par y croire بصح ماشي تهم كاع الشيخ سعيد. تقام ما لا عرفتش سيانس خرجت سعيد ها الشيخ سعيد سعيد. ديال ثانية ظلي il va comprendre les traumas lui ça va se faire يعني كل تخوم لو كان مازال يتحسن النيت اللي يفوتي يدي حاكم حكيم فوالا كان حاكم كاين ايه الغالب كان مزيان كدوي كاع عشاقين نكونين إلا كتروح من لا فيلا دي كور بريزي. Dis-toi que TikTok, déjà, c'est la villa des cœurs brisés. Hachaoudi, c'est un cœur brisé زعما pour la يقول بريزي لا plupart. لا الحمد لله نادي كنا اونيسي بريزادي. عندنا وين لعيبه كي نو لا. با كون بريزي قلعنا لا هذاك با الكور بريزي تشال الكور بريزي في غيلاس شحال لقينا 65% غادا مدركم ندعو تما. والله غير صبغا واش هما اللي دويو نو غير وكيتيرو عرو الكساكي Non, وكيتيرو qui n'est? ها Frère, نعيمة ماشي كاسكو تي ان بونس كاين نعيمة يا الراكا وغضب كاع non, quoi? ها تسوي كان كتا قبيليت كي تبغى تناسبك حبك تناسبك يا غيلاس زوجاك هذا عايش قضيه اللي ما تشتغل تغلق تبغى فيك هيا أنا غير صعيب كامل صدق قلتيك نعيمة نعيمة مع الدعوة جو خلي نعيمة ذاك خلي غير نصحى أغيلاس ديري والله ديري أغيلاس كون الصوت تمغر والله العظيم ما شو الدعوة نعيمة ذي العبة ولكن صدق قلت ماشي تمغارت ايه ماشي تمغارت نو القزي قرا تمغرتي صغيرة كنا تمغرت كنا صغيرة كنا نقول مدرسة نسيبتو صدق قلتي قررتي تسليت تمغارتين أي غير العيب ماشي على واش ناد شدها تمغارتي. معليش سطومي تمغارتي زوينة في المطوطيس كي ميديش نهاكن تسنيين وتنوي حد نديري لاس المفيد نغالا المفيد غير لاس ناس جسي ناس نايمين ذيري يمكن كان والله ذيري ديري تغيلاس ديري خاطر ميم ديري ما نشفو اش كشي لي شكاين لا فوتو الله يبارك سمعتي لي ساشكي تم الحانت شحال العمر؟ كنت قراش ما كتسنى مزاكي ما نقول والو على 24 صافي بدا يتساوم تقصر على 24 elle est voilée elle est pratiquante ثنين meuf qui était pratiquant الله يبارك ما شاء الله بسم الله تيجي لي زافير تيجي اون بريفي خير إن شاء الله عيني ناس دوية كي انفيتي فار s'il vous plaît نبغى نخدم لا فيت نشطح اكسيتيرا. نو تينا دي سوسرا كان باش تكمل ديالي المورال لا مي شو دينا سون با جيني مثلا كومون خليك تسمى ديال لامور الحمد لله 10 لي فوت il existe Non, ça. le vote de Mustafa il existe pas le vote de Sofiane Et Marseille شو دينا Marseille يفوتي يارا باسكو il arrive pas à voter ممكن on n'a pas pu كلش Marseille les modérateurs بزاف ماشي نو لم يا مصطفى تلمتي كاك صباغ نسالي مارسيل كده الصبر هذا ما ندير ميرسي بور لاكوي كده الصبر لا اوكي جامي تقبلها لا سونيا تبيرو كناك نصب داكور اتون كناك نصب اوكي فازي
parce que c'est pas bon pour le live ما تشوفوا محدود. C'est TikTok يحمل هذه يولي بلي على صحاب اللايف يجير bien leur live. خلي صباط Donc صباط. donc on préfère نكون يصبت. مارسيل ثاني برايدة كان مكران ثاني سونيا جيدة. الصبا غير ساكي. هذه دابا فغا ساكي. غير ساكي شنو نخدم غير ساكي. الصبا. Couche que j'ai vu mais j'ai pas vu. يتصبر كم يتصبر. Mais j'ai pas vu. أنا ما غير. يتصبر كم يتصبر. J'ai vu mais j'ai pas vu. J'ai vu une internet mais j'ai pas vu les chats. J'ai pas vu. Eh mais معليش on s'en fout. Ça a rien à voir. C'est bien. C'est bien. حسن أزال لقيناك طون كونفي دو سبور. والله أزال هذا اللي تخمض لا فيشنا. اللي تخمض لا كام أزال. اللي تخمض لا كام. يعني غير أوني دي زامي كل مدة حشا كي ذاك ما صحابي تقعد لا ب إيطابوني. نو لا. خليها بوني. يغا الكالم سيز كميس اللي غيتنادى تنطوس يغا الكالم. هي ولدي عقلي. تستحي هذا بليك تستحي. وين سي جوست ان بيرسوناج وين كيتك على تيك توك مي دي لا فري في ماشي كنيير. ان بيرسوناج. والله العظيم زغد انا غيلس والله العظيم ذا درويش زغد يناد بلي حكيم يتكشف ديك ذا حرشي حرش راه ماشي كتكشف تاناليزي يغليو ندير ساعه كير ما داكيني زعما زرا بيبرام كتسلم كيغام ونتسلي غير كليم يسناو كبيبرام كيغام نو جوست ان اسبي اناليتيك ذايا اغيلا سبيل تميز زعما اجتهاد اغيلا سبيل نخدم أغيلا سمك زمرا شو دينا تفلي أغيلا شو دينا تفلي أغيلا ما ملكيني انت وليدي العناي وليدي ربي يهديكم خاطينا أغيلا كيني كان تاي زمرا دي ولي حشي ون غلطت من اللايف ثروه ذكيه والله سيدي والله يا لطيف يا سيدي أغيلا سوالي ربي يهديك ربي شوف ولكن ربي يهديك نو بليزونت كنيزا انت كيف علم غيلس باللي كان غيلس ما تشغل غالا اشوا في الدنيا كاينين شغل يدينا شغل فلا شويه الحياه شغل لاغيفي با سوما شو سيدران شغل طرفاش خمم شوف زمانه ديالي وكلي انا فقط لسن فرنسا ناسي لسن فرنسا يستحاتي ديني يسخسر دي مسلاين ومعنا واكيني يوقاتي ديني ناد امكان نيك دون سي ا بي ا اتسيتيرا يناتي دي لايف ومعنا واكي قوماتي ديني يوغي لسن فرنسا يناك جبرا شغل يناك شغل الصراخت شو زعما ديني شو اثاني فانو كان البروميي بوان ثاني فانو في دي قرمان با شغل لي سون فو ابري ني راس دونك الحاجه لا بيرو كشوز سي كي ان انفون كاشي بغا نختي دايا المخي كان يسخر ماشي وليد كان اسكو ذبحها في اللايف كاين 100 والله ماذا شوف ونسمع ان شاء الله سي شغله ثانيه داكي سيليباتير فيمان وان شاء الله وين يخدم شغله ثانيه يخزو ربي صح عليك سوسه درونا كنا كتسوالي دارا المكتوبه صابرين بيان سور تقصر on va demander tous la vie de الشغاله كاع مدينين انت اللي ماشي مدينه مي الشغاله كاع فوالا كنا مدينين نتصلى نخدم شغل ثاني معليش المخ نايس خدم ساعه دي سوباب كقارو تك 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 alors à quel moment dans une relation début de la relation à quel moment on s'aperçoit que c'est quel moment on aura qu'est-ce qui nous dit que c'est devenu une relation amoureuse passionnée des champs répète à quel moment on se rend compte qu'une rencontre, une simple rencontre est devenue une vraie relation et il y a un vrai attachement. À quel moment et quels sont les signes? شو les signes Glen? ما تشدها البنادم ما تشدها ما تشدها oui bien sûr il te manque l'habitude normalement c'est le manque ouais La jalousie quand ça commence à la jalousie
Ah oui. La jalousie. Est-ce que la jalousie, ça a un rapport avec l'amour, non, avec l'ego? Est-ce qu'elle gaze le fait qu'à partir du moment où il estime il va essayer, il devient jaloux? Ça dépend, mec. Il y a une jalousie, c'est une preuve d'amour, il y a une jalousie L'ego. manque de L'ego. confiance. Manque de confiance, ouais. Non, manque. Manque de Une confiance, donc jalousie c'est de l'ego. Voilà. domination. Non, non, comment tu vas pas savoir, mais c'est une jalousie de. Il y a le gazen, mais c'est حملت. Le fait que elle lui a fait croire à un moment donné qu'il peut se passer quelque chose, il y aura le jaloux. Mais il est dedans, c'est quelqu'un. Alors qu'il n'y a rien entre eux. Hein. Bien si quand même son ego il est touché. Parce que elle s'intéresse plus à lui, elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors que monsieur Tmdagoutif, son elle lui a donné de l'importance ça. Est-ce qu'elle va enlever l'importance sur elle va l'orienter à quelqu'un d'autre? Elle gagne le jaloux. L'ego. Pervers narcissique ou égal. Non, c'est juste un pervers. Non, c'est juste un narcissique. القبايل كانوا تنتفاقم. Pardon. Pervers narcissique ou égal. القبايل ساعة خلنا نارسيسيزم. Imagine par exemple, تقشش au bout d'un moment, un match par exemple, تقشش داين انت اللي t'es intéressé, que tu n'étais pas intéressé. داين شغل ماكنه صاي تقششني على انسيستي كي شويه نقول لك وين داين لي راس خاطي سي با تقششني تاك دابا خاطي باش في علي مغير تروح عندنا راس تعصص نمشي نصح عندنا ماشي donc c'est l'ego lui c'est quelqu'un d'égocentrique et de narcissique يحمل l'attention quand lui porte sur lui يحمليت dès qu'elle est portée sur quelqu'un d'autre يتعرض للحاجه c'est très très égoïste comme sentiment. Après, il gère pas ses émotions. حملارات والتطور ما كيبلي يولد هذه سين كان يولد بالرامي طرب خميس غتبداو وتفغراره شاوريين كينيا خميكا فهمضي دمي مازال مين تبغى الخميس. Comment ça la con Alors, cœur fleur, quand tu penses trop à lui, tu cherches ses intérêts. D'accord. Alors, vous êtes en train de tomber amoureux. D'une simple rencontre, vous êtes passé au stade où vous êtes en train de tomber amoureux. Comment vous مشات عقلب؟ بس حصل يولي كيكاف نو؟ ولا تلتقطنا غير صوفيا هذا دقائق خير انا غندلي بابيوني باري كاين تسلا المركزي كاين حساس لي بابيون اعطي celui de consul لك المقال غير il était là déjà انا اش قال بزاف تلاوين غادي نسولي داك اللي موديراتور الكازينغ لا ديسپونيبل. Exactement. Moi, d'équilibre, je sais pas. Je suis pas sûr. Stopper quand ton cœur bat pour elle. Donc, je suis pas le seul à penser ça, non? Ça fait glace. Il y a un cœur qui bat. Il y a un cœur qui bat au fond de cette douleur, Mustafa. Il y a un cœur qui bat. Cœur fleur, la même chose. Cœur qui bat. Justement, des papillons dans le ventre, des palpitations. Vega de la lyra, on dit des palpitations. هذا لو غندري بابيوني ذا كاين je t'arrive pas à dormir. Ah oui, c'est ça. Dark Shadow, quand tu souffres d'insomnie. Comme ça, tu dors pas. C'est que ça y est là. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu la fièvre de l'amour? Il y a quelqu'un qui l'a vécu concrètement. Qui use ticket? Ça fait très très longtemps. Très longtemps. Ah, le détail peut-être, c'est bien. زرعي معاك. بداي باش نكملوا. Tu rencontres quelqu'un يوسف كي يحضر غاسي فريمون غاسي قاعد يلفك. Tu rencontres quelqu'un زين شغل ما كانت وزري ما vous êtes amoureux mais vous êtes et ben تقشش تحق ربي تعدى une semaine de fièvre. وزري سيتكا وزري يمشي يصلح mais c'était دي المومون اللي عندك dans le moment اللي عندك واش اللي tombée amoureuse. Et ben, physiquement, elle était malade. Elle a eu une semaine de fièvre. Après, c'est la fièvre de l'amour. Je te jure, j'ai été témoin. Elle existe, la fièvre de l'amour.
تحملي ثوينا Daniel, مي كومبليتمون انكومبريهنسيبل. قويتها لابوراتوار le balcon de ان شاء الله سجل le balcon de تحسب Jamila ولايكي. في اللايك. اه جويتي فرجت؟ وي جميله وي Le balcon de Jamila. جميله وي La fièvre espagnole, on les matadors. Jamila, on t'adore. جميله الوغ اودغا C'est la demandera fièvre si espagnole. ChatGPT ماشي ChatGPT شفتو هكذا جوجل demandera si est-ce que la fièvre de l'amour existe. La fièvre. Il est oui, la fièvre de l'amour existe surtout comme image, mais elle correspond aussi à de vraies réactions du corps. Cœur qui accélère, chaleur, main moite, sommeil perturbé, perte d'appétit, pensée envahissante. Le cerveau libère notamment de la dopamine et de l'adrénaline, ce qui donne ces sensations d'euphorie et d'excitation. واقي تي بيتي نسن ماشي نواقي كاين فتة au contraire. Physiquement حقا بلي كي نحضر J'ai على pas fièvre de maintenant. l'amour. Personne n'a vécu ça ولا شو قعدش déjà la fièvre de l'amour. وين عاش انا Vraie fièvre. Vraie fièvre ديالك. تريد الحمودي عاش الكولون ديالك. سوق ما تفيك لا بول دونغواس الني لا بول فوالا لا تحكمك كاين بول هنايا. Est-ce que Maïla, vous êtes tombé amoureux? Est-ce que vous avez eu des signes physiques le moment où vous êtes tombé amoureux? Est-ce que vous avez eu des signes physiques? كونسير كتستغفري الاستوما من انتي. في الاستومك لونغواس يدنا شاد لا جوستومون لا ناس الاستوما. يا ربي الاستوما صبرنا. وي صبرينا هذا ما كان. بالك عندك لسان عشا صبرنا. نو ما عنديش. لسان لا سالي لسان وادي Voilà, c'est un Mais c'est autre qui, lui? fait. J'ai une question. Après, je pourrais plus parler souvent. Donc, أنا كيش la première fois سمي شغل le corps نسنا الكوري نسنا quand il y a eu la conversation entre le cerveau et le cœur سي ناس كذا حمل على عبدا كينا خاطي والمخيخ ينايش يوليك هو ساكي دايره حلل وانا قصتي. بغيت سقراط باكيني الخرطي سقراط حلل ولا زعما اختاروا كان يركز شغل المخيخ تحسب بليك شغل فوالا سي صا شغل المخيخ كاسيني وليك شغل اسكوزما نو ولي كاسي دوموندي المخيخ كاسيني اسكوزما على حمل على عبد كاسيني اسين زماضه تحميل ابري دب كيضطروا يركعوا انت لو يصدمن كان. Dark Shadow, j'ai jamais eu cette conversation. Autrement, مش بيضرب بيدير كازني تيسعين الا كتقصد جوستيمون واش فاك داير غير كازين مضطر باسكو تي لا وين صدمت كان كيدوي لك الساعه جبدك تحمل غادي يقول سيخبط. غير اسمها تحمل غير بعض واسمع غير المخيك هادي تشرد المخيك تحملت انك دير تبوظ اسمع تبوظ امي بشكل تبوظ شروفنا عمي تحملت عسل وين عاش كي جو بونس با زمرضات تحملت فولونتيرمون كي شغل تكومونس يتسد سي ان تروك يتسن سبونتاني لا بيرسونيل كتحمل غير تحملها تحميلو بالك tu vas penser. دارك شادو إلا غوستي يعني غير سي تا غوستي دارك شادو غير سوق لك دارك شادو يا كاع. راك مثوري فهمه. Non, je cherche la bonne personne. كانوا تخلط على Dark Shadow. Il n'y a pas la bonne personne à Riles, qui l'a fait aux hommes, c'est tout. Il n'y a qui de Saïd. Tu ne peux pas savoir la personne, est-ce qu'elle est fiable pour toi à 100%. Ah, Dark Shadow. غير الصور كتصدم طالما دمرضي ماني في الحضيخ. نعم. ياك غير كتخمض ملي كتقارن تدمر ديال الحيض. ابري سي الدستان سي المكتوب. دستان المكتوب هادي غيلاس كلشي د المكتوب. نو سي الدستان. السيد بعقله هو صغير. Zaïd, deuxième question. Qu'est-ce qui peut faire battre votre cœur à part l'apparence, sans le physique?
Ça dépend, c'est La la voix. voix. La voix. Le regard. La voix. La voix, le regard, oui. Le regard. Le regard. Surtout, Ça marche pas. surtout le regard. Ou le sourire. Tu vois. Oui. Elle يخص يدينك تزي. il regarde le sourire. Le Ouais, sourire. لا تم يخبر فيك الشمة سوري. Imagine, غادي encore le sourire. Non, mais ça y est, la taille, le niveau intellectuel. خاطر دارك donne لنا لوش le physique. Son intelligence. le sourire. Sapio ولا كيما اللي واقيلا فيغا de la lire. Tu es sapio. Son intelligence تقريبا سكوسيدت. Voilà, باش تديكوفر هاد لا بيرسون. والله العظيم لا بيرسون. مالك كدير زعما الزهر مسكين انتيليجون Il faut le connaître. بالك cultiver la culture son cerveau. On parle de Philippe. لا le regard, c'est le regard. Qu'est-ce qui peut faire battre ton cœur à part le physique? نعم le regard. Le regard. La voix. La voix. نعيمة. صرات لي ليا. Sa façon de parler. Merci Mustafa. Non. شغل بيضة Mustafa ياك مي قدنا وساغني le regard ni le sourire والو تريد تجوز في كايوس. Non, le regard. Sa façon de parler بالك لها la façon de parler non. Et voilà, exactement, le cœur fleur, le sourire. تمشي كود fleur. C'est important. Moi, je regarde le regard et le sourire aussi. C'est vrai que la façon de parler, j'aime pas sa façon de parler. Mais il me donne pas envie. كيف même nous connaît la façon de parler في الموطو c'est important. Ouais, beaucoup de femmes ont dématché après le premier appel parce que Nancy, je m'imagine pas, que les petits sa façon de parler, ça me dit rien. La façon de parler, effectivement, c'est un point. Le charme et le charisme. Tout à fait d'accord. Le charisme. Le charme et le charisme. Merci. Il a entendu ma voix, il est tombé amoureux. Oui, يغالط لي لوندومان يتحوش الناس. صافي. لا بيرسوني. هكذا قالوا لك. والله على مدينة نعيمة j'avais une cousine, je te jure, مساها تولي 29 سنة بالك plus. Et elle a rencontré son mari à l'époque où lâche internet. Elle a rencontré son mari par téléphone. Il a entendu sa voix et ماشي ساولاد c'était ça شو السيرفيس اللي قال لي Alger الوقت téléphone téléphone زعما la poste non je sais pas Taxiphone. elle a répondu au non je taxiphone c'était un emploi خدم bien des années 90 ساول هضراس des téléphones il est tombé amoureux de sa voix الناس حاشا حماية بايوريت ils ont eu 2 enfants. Ça arrive, oui. Mais des Algériens l'indicine. Des Algériens l'indicine. Mais il faut être sincère. Tu verrais si ça ouait durant les soleils كل السيرفيس. Puisqu'il te verrait في الناس. Il avait pas d'intérêt. Il était sincère avec elle. Il est tombé amoureux de sa voix. Pas. Bien sûr, il a rencontré on peut tomber amoureux des fois. Mais aussi, il faut être sincère. Il n'y a pas d'intérêt. Il faut être Naïma, pose-lui la question. Quelle année? En 1800. 1800. اسمعي إلا حاجة الفيكس تدار. Dark Sato, j'ai raté ma vie. J'ai insulté tous ceux qui se sont trompés au téléphone. Ils m'ont appelé. C'est pas ce que je dis Dark Sato. Justement, كيسمع تدار اسمعي اللي تكزيستي Il faut numéro على الشيطان وحياكين. تبغى Dark Sato. صح. اسمي لا تليفون الرودانية. ايه حاشا الفيكس شو درنا حاشا الفيكس كتكزيستي. فوالا حاشا الفيكس. يا نبابة ما تيخدم لنا. لا يا نبابة ما تيخدم لنا. والله c'était sur le fixe. والله c'était un fixe. Je fais le Skype. Viber. C'est la Viber. Skype c'est d'après. Non. Après معنا كونيكسيون تبع الانترنت. الحمانة عندي غنبدا نعيمة تنقد كان كي باش كنت ندير زعما تنجان سكايب. Non, والله c'est vieux. Les gens utilisent pas ça. MSN, tu vois الوقت اللي نكون على جينيراسيون MSN, Skype, mais Viber. دي لا فاك لا كوزيني ولا دوضو على فاك. سليم شي طاح قريبه دوز مالي زابي دونك تيندر. كاين سميت الحق غير يا بلا كدير قال ديري سناب شات. فاصون نعيمة قلت لك انا قد هكا. لانه لا كارت تاع شفير
m'a fait l'autre modèle de la carte, mais 500 francs, là, je crois. après Skype. C'est une carte téléphonique, tu la mets dans une cabine téléphonique, et t'appelles l'Algérie. Dans la lettre. كاين عاشي الجزائر كاين عاشي الجزائر في هذا هذا لي طرونجه ناعمه. Est-ce que pour quelqu'un de discret, est-ce que il peut démontrer son amour quand même? Est-ce qu'il faut démontrer son amour et sortir de la discrétion? Non, il faut perdre l'autre personne. لا ما تني راس وديك تستحين وقرنا راه حمل اخر الحين يكون انتروفيرتي يكون تيميد ماشي كيف كيف. il souffre en silence. Est-ce que vaut mieux perdre sans la personne aimée soit elle va partir avec quelqu'un d'autre? Non, il faut prendre le courage d'y aller. Ah mais ورتيكر ما تروح والله العظيم ورتيكر وديوغال يستحي لا كيسيون سلا كان يزوج واقع. Alors je vais la reformuler. Peut-on aimer quelqu'un très fort tout en restant discret dans ses sentiments? Ben oui. Il dit pas je t'aime. Tu dis là. Il montre pas ses sentiments. Il sert à rien. Je sens pas ses sentiments. Le meilleur amour. نو ثاني كلامور ماشي ماينايا متجتم يزمر عندي السبكن intervenir sur la question English. يزمر عندي السبكن بلي يحمليكم بلا ماينايا متحملاكم. صبري كريدي نحملك والله لا نحملكم. نو اي مي اشاك بديني نعم. الحمله كونسول je sentais que tu allais intervenir. زغا شو من الناس تجي سد كونسول دي وين يا اخي. J'ai senti hein. L'amour discret. Je sais pas pourquoi. Moi ça a l'air grave. L'amour, c'est des actes, c'est pas du blabla. Ah, c'est vrai, ouais, ça les fait. Ils de نقال وي يسدون des relations pendant des années et des années. الهضور كان passer à l'acte. ما يحملك بغا الصح تسخن. Il faut combien de temps pour attaquer une relation directement? Il faut connaître la personne combien de temps? Il faut que tu me dis ça, c'est vrai. Pour s'engager. Il faut attendre combien? Quel type d'engagement, Naïma? Comme dire des choses qui après mes analyses très très poussées, les retours d'expérience que j'ai vraiment 5 mois. 5 mois de relation, il faut s'engager. 5 mois. 5-6 mois, il faut passer à notre. S'engager, il faut partir. Dans les 5 mois, dans les 5 mois, est-ce que tu peux connaître cette personne-là? Est-ce que tu la connais? Tu la connaîtras pas, mais ça dans 5 mois, mais ça dans 5 ans. Tu la connaîtras pas tant que vous n'êtes pas sur le même toit. Même 50 ans. Tu dois connaître la personne quand tu viens avec elle ou quand tu la faut voir, pour les 5 mois, il faut voir comment tu ressens la relation. Il faut suivre ton cœur. Il faut tirer le hadja. Il faut qu'il y ait un feeling. Il faut qu'il y ait une étincelle. Une fois que l'étincelle, il a le feeling, tu sens qu'il se passe quelque chose. La personne, elle te laisse pas indifférente. En plus, elle coche plein de cases. Personne ne coche toutes les cases de personne. Les grands axes. 5 mois, c'est les grands axes. Il faut passer à l'action pour passer à l'étape suivante. Mais je te dis des choses. Qu'est-ce qu'il faut mais là, après la période des fiançailles, même les dîners, c'est pour que les deux ils se rencontrent et qu'ils se est-ce qu'ils peuvent aller, est-ce qu'ils passent aux zawad général. Même on connaît les traditions certes, mais dans toutes les cultures c'est pareil. Quelqu'un qui a des intentions sincères au bout de 5 mois d'année qui dit grosso modo ça va يقدم سخام ومن بعد 9 mois 1 an تخمن هذه التمغره. Et en même temps, ils sont en train de se connaître, ils sont en train, dans la diversité, les familles, des jours, des défis qui se présentent à eux, de la préparation de mariage, de la famille, les rencontres des familles, etc. Est-ce que leur vie concorde? Et s'ils arrivent à mettre tout va bien, et ben ils se marient. Bon, ben, il y a d'autres défis qui vont venir sur leur chemin. Mais donc au final, entre le moment de la décision de la personne et le moment de la il faut compter il faut compter 1 an et demi. 2 ans max.
2 ans ماكس مي هو ماكس. gros max mais احسب les moyens après je mets les moyens ce que وجدنا وجدنا etc ils prennent le temps mais en étant fiancés dernier les fiançailles il faut pas que ça dure dernier 6-7 ans ça là باسكو 2 الله ans يديري شويه بزاف نو بزاف bien sûr. Non, بزاف non, بزاف deux le grand ans max, le grand max. entre le C'est bon, moment Nara, d'un vous avez eu des imprévus sur la route, Nara. entre le Mais c'est- moment d'un يسانن le moment de زوج c'est-à-dire quand t'es la relation on va dire la relation informelle عندها جالس كان 5 mois الخطوبة 1 an et demi plus les 5 mois ça fait 2 ans max Mais là, Lamia, tu parles sur les couples qui sont déjà célibataires, pas sur les les couples jeunes tu parles pas sur les couples qui ont des déceptions déjà. Est-ce qu'ils étaient divorcés, n'a veuve, n'a une trahison, nanana. Moi, je préfère que tu parles les deux, sur les deux. Bah, par exemple, une femme divorcée ou un homme divorcé, tu le conseilles, est-ce que tout de suite de s'engager avec la personne au bout de 6 mois ou 5 mois? C'est moi qui dis Ça au va lui faire les Sakhamis. mêmes erreurs, tu vois? Oui, ça pardon, Naïma. T'as pas entendu dire ce qu'il a dit, Saïd? Il a dit qu'il ne faut pas rentrer dans une relation quand tu sors d'une autre relation. Un échec. Il faut toujours. Non, il faut non, être... bien sûr, ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, il faut pas, par exemple, tu sors d'un divorce, il faut que tu donnes un peu de temps. Tu vois, c'est pas. كان avec les relations en Au moins, pansement. tu seras guéri. أجد نعيمة فتاتي كونسولو ديال هذا بشتا مي عرضي Voilà. Non, non, mais il a une période de transition. Donc, il a quand à un moment quand même. Exactement. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, parce qu'on parle sur les célibats. En fait, le quand tu engages direct, tu vas te venger. On fait les mêmes erreurs, ouais. Tu peux pas te. Je pense qu'au début, c'est d'autres sortes de sentiments, mais il faut s'écouter. Mais il faut pas y aller, faut pas essayer de justifier. Mais au fond de toi, si tu sens qu'il y a pas un truc, il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. L'instinct. Il faut suivre son instinct. Mais si tu sors d'une déception amoureuse, tu es engagé, tu n'es pas prêt. C'est pas la bonne personne, Darren. Des fois, c'est pas la bonne personne, c'est tout. C'est pas une question, tu n'es pas prêt, non. Mais l'hésitation anglaise, c'est que c'était pas la bonne. C'est que le haja qui fait que quand c'est la bonne, on se pose pas beaucoup de questions. مكتوبك ما يجريكش. Mais c'est la bonne personne, tu vas te poser beaucoup moins de questions. Donc, ما te poses les questions المخ qu'est-ce que وكذا c'est que c'est pas la bonne. Je dis mais حد عوضا c'est fluide. Quand c'est la bonne, c'est fluide. Ça va durer 2 ans, maximum 5 mois, parce que c'est fluide. Quand c'est la bonne personne, smooth. Là, si, Lamia, je fais des séances d'hypnose avec Saïd. Là, je vais commencer, là. L'hypnose. C'est bien. Pourquoi l'hypnose, la cigarette, c'est l'hypnose. Mais le but, c'était qu'il arrête la cigarette. J'ai fait déjà une consultation avec lui. Franchement, pourquoi tu veux faire ça? Non, j'ai fait la consultation avec lui, c'était bien. Franchement, il m'a fait un bilan bien. Ça m'a fait du bien déjà de parler et tout. Et après, il m'a dit test. On fait, tu vois, il m'a donné je parle rien, c'est bien. Je connais pas vraiment beaucoup l'hypnose. Sur quelle partie il va t'endormir. Le cerveau et joue. Sinon l'hypnose, mais voilà, quelqu'un qui se fait hypnotiser, soit il a des traumas, il veut remonter les traumas de subconscient. C'est une question de subconscient, mais il va lire le subconscient, je sais pas. Par rapport à l'objectif, il faut se poser la question, c'est pourquoi je fais ça. Les crises de panique, les crises de peur, les crises d'angoisse, parce qu'il y a des traumas dans la vie. Il me dit, même hier, il a dit, même Yona, il est bien, il peut voir des traumas dans sa vie. C'est dangereux, mais pas le laisse. Ah bon? Après, oui, est-ce que, parce que toi, t'es dans la religion, on n'est pas trop pratique. Alors, je vais. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est Allah interdit? مسنعك كي نسنعك Parce que l'hypnose,
il est vraiment, tu vois, il est vraiment dans la religion. Elle m'a dit, maman, c'est haram, c'est interdit. Parce que c'est comme chez Non, Ce c'est qu'ils pas disent. un problème. Hein? Il n'y a rien qui le dit. Mais Après, après la marque نعيمة d'Argentine et tout, c'est surtout quand Nazat elle rachète des noms bêtises que je peux pas assumer. Elle a cherché. Tu peux demander à ChatGPT, sinon نعيمة oui. سي كوا لا كيستيون شو هاد الحرام ليبنوز زعما كي واحد يرقدك باش تشوا ما تكون في عالم واحد اخر تشوا تصدق مسكين باش تهضر لك ولا شكون يقرحان شكون اي غير بوكوا تي كوم سا بوكوا تي ستريسي تشوا il va c'est des ça peut te soulager ça peut نعيمة باردون فورماتي لا ميموار. انا حبيت واحد يفورماتي لي لا ميموار يفاسيلي كاع. c'est ça oui c'est ça il peut te كيما الحجامه شتما الحجامه باسكو فوالا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يتلاوي سيس اميكسي كل ذا من نديري tu vois يصفي الدم en plus elle a beaucoup de tu vois الحجامه عندها بزاف فوائد ليبنوز صغيره اسكو ليبنوز سي voilà تنويم المغناطيسي ولا يرقدك mais je sais pas ce que c'est haram ou c'est pas haram. Moi ma fille elle m'a dit c'est interdit c'est je sais pas. Là c'est idem. Ouais après ما كونسي با لازم هادي سقسي يا روحي اللايف تاع شيخ الجماعة. ولاش ما قيم لا نعيمة قيم ليبنوز كيفاش الحاجة كيدي ديال الكورون كيديك je pense que c'est pas un sujet qui est traité par la Russie. Oui, l'hypnose, les gens qui ont c'est une approche scientifique voilà, du cerveau. Mais je pense Non, il n'y a pas pas d'approche scientifique, mais il y a une approche scientifique quand même de l'hypnose. L'hypnose pratique par les c'est thérapeutes ne demande pas ce que tu donnes. En fait, il faut quand tu fais ça, tu vas le faire en ligne. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le problème, je pense, dans ce genre de les pratiques thérapeutiques, les gens qui font de la thérapie comportementale et tout, c'est de se retrouver. Je pense que il est digne de la faire la guerre, c'est de se retrouver seul avec un homme, en termes de religion. Un deck qui va t'hypnotiser, complètement à sa merci. Ouais, voilà. Mais vu que je mets ça en ligne, je pense qu'il n'y a pas de souci. كيما الرقعات دي فوا ميم الرقيه الرقعات انك تسجل اي غير خدم من الرقيه الجماعيه نا الرقيه باغ اكزومبل الراقي باغ اكزومبل لازم هذه المحرم تشوا سي انتردي راح ترقم وحدم لازم هذه اللي هو المحرم يا اللي قمام نا غير كازين نا غير الذات فوالا محرم والله يبنى غلط والله راسك يبدل الله يبقي والله نعيمة برك انا شتي لا فيديو اللي دارها سعيد dans le respect patati patata deux phrases user machin user نهضر dans un autre live دينا يجمع والله يدير فين فعلا ni de près ni de loin كيعاون ربك الشغلي je t'en tiens pas à rigueur du tout فين يدير Il m'a dit, ma soeur, laisse-moi dire. Ça mérite pas plus. Wallah, ça mérite pas plus. C'est pas la peine. Non, c'est bon, c'est pas le sujet du soir. خاطينا كاين يخضع غير راسي خضايا عيني يخضاك وداغني فوالا خضايا كاين يخضع غير راسي خضايا ماما نيغوشيك نفس ولا كي باس اوتر شوز ما ينكيوا انت كنظن ليكيب هاكي كاع سا باسك الميم ماين سيت بور لا بلوبار كيخلي يدير العنايه الغيلاش لينا دون الميم ماين سيت تسالي par partie. صراحة Alors, c'est les modérateurs et des communautés. Naïma Mahvé, c'est l'équipe les modérateurs. Mahvé, c'est Naïma, t'as pas. C'est l'équipe politique. Merci. Ma soeur, merci. On va partir loin. On va réussir le projet de. On va faire de grandes choses, Naïma. Oui, ça m'a fait du bien. Après, dis-le un groupe WhatsApp. عندنا وي لا حما نعيمة
لا مي فريمون تقرعيش معاهم وحده مع تقرعيش تاعي وحدي ست بلي. داكوغ بيان سور. كاين كتبي لي في الفيسبوك، كتبي لي في الفيسبوك داك النيميرو تاعي. ولا شي يدير الجروب. ها كي تدخلي في الجروب مع نكونتاكتيك ديريكت. اوكي. ومعنا وين تزوجك حنا نهبرنا هاتي تحوسي تزوجوك. سابرينا والله بون نوي ثاني ميرسي خلاص بركي متقله لا صبرتي انا نطلع لي كومونتير هضر لي كومونتير زوجونا كيغ فلور شور ذا ولا كيغ فلور دو زواج سيدي اليوم دخلوا كاع الم غدوه الفوندغودي ابخي الجمعه يا اختي بدا اللايف تاع الزواج يا اختي غدينا غير لي بروبليم خلاص نو باسكو عجبهم الحال صافي بليزير. Alors, حتى مفتدق شيشين الحمالة ميرسي كونسول ميرسي ميدوليز مكران تال ميرسي سفيان ميرسي تلميذي comme d'habitude du début à la fin Coquelicot merci Karim merci les habitués ما إلا بغيت شخص مفسيين زوجونا الوقت ساقير يانيس زعما تسوى لي ضيا يانيس ميرسي يانيس je vous dis rendez-vous demain comme d'habitude. Bonne soirée, c'est le gars Alia. Inch'Allah, Namia.